شاه شاه میشه به توی میشه به سیام داداش تو اون مایوش تو کارگاه داماد اولا السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروز موضوع ما سخنی آزاد است. اومد همین موندیم ویدیو رو که حادثه‌ای که شدگی آبش ابیان مردم چی از داخل 3 نفر رو برآمدگان باید تحلیل کنیم. میپرسم برای همین همه کسا خوب باشین و تماشا کنین، دیگران دارایی کنین، فکراتون رو نویسین. کسی که هست بدرویم به دشنام به تحقیر کدام جانبه که طرفدار هستین گپ بزنیم. ما چی نمیکنیم یگان خیلی فقط دشنام نکنین. چاده فریدوم منشن تاجیکستان نویسین بچه ها، شتابی عمود آزادی به مردمی تاجیک ده. برای اینکه همه میدوند که پشتی همین بازیده همون کلانو که همه میدوند که پشتی همین بازیده کیه، فهمیدین؟ برای همین همین یک آدم اومدگی ما قبول میکنیم. کسی که هست بعد میدروید با قبول میکنیم، صحبت میکنیم. فکر و اندیشاتون اویدی مهاجرو که این مهاجروی در مسجد چی کردن رید رفتیسته، این همه دامبولای نمیدونم همه آدم های ایمن داناتر دینده هستن. یگان توش یگان چی نمیگود، یگان بلوگری که همونجا هست یگان توش گپ زده نمیتوند بر ضد خوجایناشون. ما گپ میزنیم، ما خوجایی نداریم. برای همین درو این کسی که هست فکرتا بگو، آخرتا نشانتی آدم قبول میکنیم. السلام سلام، آواز میرود؟ آواز های سلام علیکم، شما نست؟ سلام علیکم عزت الله دادابایش، شما نست؟ شکرانه، شما سوز باشه. سلام خود رو به تمامی تماشاگران شما میرسانم. دیر با شما انتظار بودیم، نه در آخر برآمد کردید. کارام بسیار بود، کارام بسیار. برای همین صحبت کمک صحبت میکرده بودم با شما. ما درون شما پریدراجین دادین اما چطور است در داخل چی گپ است داخل؟ همش نرمال، همش شروع کار رفته ایستاده است، بچه ها کار کردن، یکی تو همش در خدمت، یکی تو خدمت به کار کردن. و همین آخر واقعه شدگی، بعضی واقعه شدگی با شما نه همون ویدیویی که روان کرد بچه‌ای که ماده هست از داخل همون آزادی خواه موندم همینجا اگر دیده باشین همین ویدیو یا نمیازی یا با دیگه میمونم شتابی شما با نماینده همونا که شما
همین حرکت دا اینه. یا بار دیگه بینین همین ویدیو را. اویدی همین ویدیو ما قطعی سوال جواب میکنم گفتم. من گفتم که مایلی از میمونم تماشا کنیم. باید تماشا کنیم بعد تو اون مایور شده کارگاه داماد الو خب من تماشا کردگی ما اینجا نایستگی 7 8 9 پونکت شما موندگی اویدی که 9 تا پونکت هم بفکرم 9 تا پونکت توشتا که من تماشا کردم انالیزی شما که از داخل دیدین اون چیزی که از داخل شما هست اکنون او آدمایی که این زب سمندرایی کرد اکنون او شما را نمیگون که شما علاقه قدمه بروی نیجا دا گاب میزنیم اما خیلی کو اون که من ندونم دا چه سوال میتین شتابی خیلی چی نشود برای همون من دیدم کراچی 9 تا پونکت اوجا شما چه فکر دارد که شما من گوش کنم شما فکراتون تحلیل که شما کردگین امین زپس روی کردین تحلیل کردین امونا پرسم من بعد من فکری خدمت با بگم داروی آخر روی معلوماتی که عمود دارد که عمود مقامات دادم دارد عمود همه جدا آدم دارد همون عمود که مثال همین ما در روی کرد ما شمونده و یا انالیتیسکی پروسس چه میتید правильно анализ اما анализотун чӣ хел анализотун آخر این واقعی که شده گذاشتن این مهاجرا در بیرون از وطن اون برنامه‌ای که در مسجد ها وقتی نماز خوندن رید گذراندن همون در روسیه баландтар гавзанин دورهای آخر مسئله های واقعی مهاجرا
در مسجدها گذراندن رید امونی در شهر روسیه برنامه تبادلات پیرورات گفتن بود برنامه ها میلیسایی که پالکومنیک بود زنش کوش و معلم دوسنت واقعی استراوشان شلوقی لکات دختره که 15 ساله میخواستن وای کنن ازنسیلوات کنن بانکیر اوریون بانک گم شد مالداویا در اولمون تروریستو همه خیلی واقعه ها بسیار گذشته شدن من اون انالیزی که تحلیلی که میکنم درباره مهاجران مسجد ها این خلق جبدیدی مسلمان خلق مهان مردم مهان برای یک پاره نان بیرون از وطن مجبور برونده با دیگر دولت ها کار میکنن شرایط این همه کارها گذراندن ریت ها مسجد ها مهاجران این یک فشاوری ساخته شده برای مردم اکثریت مردم مهاجر زندگی اویله های آنها در وطن بوده اساساً از پس مهاجران گذشته شده است فشار دو طرفه شده است هم در بیرون هم در درون این انالیز مهم دویم برنامه ای که یکی از برنامه های مخالفین کردن که تبادلات باز در یک بازی هم فکرانی دشمنانی خلق نام های رسول زاده عبیدالله گرفته شد انیق میدانند این هم یک بازی ساخته شده که برای اساساً برای انیق کردن اساساً ولایت سو که باید که انیق کنند که همین طرفدارای همینا که آخران وقتا بسیار چاپلوس های نشان داده ایستادند که بسیاری آنها از ولایت سوق نیستند ولی سوق گویا نشان داده ایستادند میلیسا گویا کشت معلم این هم نشان دادنی همچون یک کارگران امور داخلی میلیسا ها برادران برای نزد مردم با تیار کردن که بینتون که میلیسا ها همه خیلی شخصانی جنایتکار نه اون جنایتکاران آنها جنایتکاران را میدارن محکم میکنن دزدان میخپن نه خودی آنها جنایتکارن آنها میلیسا ها همه خیلی شخصانن که در دسترین نشان میتید کلیسا کسی نشان میتید و یا برای و یا قانون نیست قاعده نیست کار که خواهد میکند یک بد نشان دادن کارگران میلیسا های پیش خلق با این یک بازی سیاه کردن میلیسا در نزد مردم و پالکومنیک رفت معلم از کنی بودن بود یک دوسنت هم و یک کوش که بوده گویا که بازنی و علاقه کرده است اسم کرده است رسوم کرده است این پروسته همه خیلی تیار کردن که معلم از خطلان بود بچه‌ها از ولایت میلیسایی که کار کردش از طرفی سوخت از ولایت سوخت از طرفای ولایت سوخت بود دویم حادثه در شهر استراسان در خشلاق لکات گویا که میلیسا ها 3 کس رفتن یک دختره که ماشین بشنوندن 15 ساله میخواستن ازدواج کنن اسم کنن رسوم کنن این یک ساخته شده مقصد برای آنکه میلیسا ها همه کارهای میکنن نه میلیسا ها همه عقل دارن میلیسا های بسیار دارن نه اساسا بعض
отдельно алоҳида гурӯҳҳое ҳастанд ки онҳо ин корҳоро бо амри чота мекунанд ки ҳамеша кор кунанд. мақсади онҳо дар Истаравсан як ҳамеша воқеа кунанд буд ки гӯё ки халқи Истаравсан хезад буд монанди ин тарсондани халқи Истаравсан ки ҳамчун як Бадахшон воқеаҳои Бадахшон шуда истодааст. ин расидани ба номуси мардум ба номуси мардигарӣ ки беем ки мо ҳамеша кор мекунем мо ҳамеша вай мекунем ки мардум бояд ки хезам буд. яке аз барномаҳои муборизин биромада мегӯяд ки сета милисая рафта хостам духтаре ки 15 сола изнасиловат кунанд. ман нафаҳмидам нахостам ки вай озодгоҳи куҷоанд. барои чӣ ту нафаҳмиде ки вай аз куҷо бояд ки ту аниқ кунӣ буд ки вай се милисае ки таҷовуз мекардагӣ буд аз куҷо вай. вот основной вопрос савол ту бояд ина аниқ кунӣ буд на он ки гӯӣ ки Истаравсан ҳамеша кун. Истаравсан уже медонад ки як бор оё хестаги буданд фаҳмидаги буданд қудрата киба додаги буданд чизе шуд чизе нашуд аё медонанд чӣ кор карданашон. он солҳо гузашт вай ахмақон нест дигар. он фикри онҳое ки чӣ кор мекунанд чӣ хел мекунанд нагузашт. халқи мардуми Истаравсан мефаҳмад медонад чӣ кор карда шудааст чизе шуда истодааст. давоми масъалаи Истаравсан давоми вай банкир гӯё ки банкири оилае гирифтанд бурафтанд рӯзи равшан бо ки бо корҳое сохтанд. баъди вай нест шуд ҳички намедонад. як ҳафта гузашт 10 рӯз гузашт банкир нест милиса кор накардост амният кор накардост намефаҳмад дар ҳама ҷо камераҳо нест нишон наметиҳад бароё Молдавия мебиёд Ашуров Рустам дар турма шиштагӣ буд ҳабс буд. так Ашуров Рустам мебиёд там вай бояд ки омад асосан бо дар бораи инҷа ин корҳо бештар табаддулот дар бораи как будто ки табаддулоти Қодирзода табаддулот мекардагӣ буд. бо номи Убайдуллоев гирифтанд инҷа ки асосан барои аниқ кардани установид кардан ки унҷа 10-15 ҳамун 10-15 маблағ доданашон буд ку унҷа код ман бачаҳо ба гуфта будам ки унҷа код мондагӣ коди ҳамун агар одамои мо дуранда ҳаст одамое ки мо асосан наздикаи ҳамаи ҷонибода одамо мондагӣ одамое ки унҷа ҳамун кодое ки мондагӣ агар ҳисоб кунед 10 мебурод 1,9 ҳамун дераждени Рустам 10 қати мешад. карочи унҷа 10,000-15,000 мондагӣ карочи 10 карочи ҳамун Рустама оператсияша карочи амалиёт мегузаронад ҳамун установид кардан ва 15-аш 1,5-6 шашако бояд кор кунанд чтобы установид кунанд озодихоҳоят. дальше барои ҳамин номи Убайдуллоев гирифта шуд. инҷа асосан барои колоб тоҷикнишинони установид кардани колоб асосан тоҷикнишинони колоб сал умнитар барои ҳамин инҷа мебиёд акун дальше Ашуров Рустам мебиёд вай ба Молдавия мепаронад мекушад 2 милисая пограничникоя Саидмурод Дилшод Россия мерад Ахмедов Акбар Хоҷаев Шохрух озод карданд. ино ҳамаш турма буданд ҳабс буданд. инои моҳи март 2022 аз вай озод карда тайёр кардагӣ буданд. гӯё ки милисаҳо ҷинояткор анҷом медиҳанд. барои ҳамин онҳо омаданд анализ инҷа анализ фикри шумо ваё карочи ман медонам ки арӯи маълумоти ман Дилшод карочи кор мекард фаъолият мекард официально коргар буд. последнее время прокуратура коргари буд
Ози ман шумо мегӯям последнее время прокуратура кор мекард отдели ОТМБ, отдел технический обрабатывает данные, намин чи асосан интернет хати кор мекунанд, телефон хати ҳамҷа кор мекард. пеш СП да буд, ҳамон хати Саид Фаттоҳи хати ҳамон одамо буд. Вай данное время кор мекард. Да вай сета дигараш короче дуташ собиқ ҳарбиҳо военниҳо, якташ собиқ милиса буд. Вай ноҳи мард озод мекунанд, да тайёр мекунанд группа, забон меомӯзонанд ода где-то 13 моҳ, зиёда аз 12 моҳ тайёр мекунанд. Определённый бояд операция гузаронанд. мо в курсе будем, ҳамаш кати киҳо ворид шуда буд инҷа, ба киҳо маълумот дода буд, киҳо омада рафта буд, ҳатто нишон дода буд ки чӣ хел бояд Молдоваи аэропорташ чӣ хел вода. Ҳама одамо мо в курсе будем короче. Айн пеш аэропорти Молдавия одамои онҳо омада буданд, разведка дар омада гузашта буданд, дида буданд, рафтан гуфтанд ки аэропорт чӣ хел ҳама шароиташо нишон доданд, гап зада. Айн пеш одамошон дар омада омадагӣ буд. Мақсади шумо, анализи шумо чӣ мегӯд? Ман медонам, ман барои худам медонам. Мақсад барои ом буд ки айн пеш ино милисаҳои тайёр карданд ки пеши халқ ки милисаҳо ҳамеша ҷинояткор мекушанд, эсм мекунанд. Инҷа амалиёт тамоман дига хел буд. Вақте ки ино пара занушо бояд зану шавҳар дар омада биён буд, дар омада он занҳо дар омадагӣ занушо параҳошон шумо акиҷо медонст? Пара зану шавҳар дар омадан дар кор буд. Зану шавҳар инҷа ҳамехел амалиёт шуд, просто фаҳмиданд, кор карданд йигито, кор карда наблюдение буд, ҳама ҷо ҳамон худи тарафи дар он кор карда истода. Барои ҳамин вақте ки ахирон вақт ба он мошиное ки омада барои встречат карда дальше гром мебрафт Молдавия тарафи Алмон, бояд ки Алмон раванд буд. Алмон бам одамо буд, шахсҳои наздик буд ки онҳо встречат мекарданд, ҷобаҷо мекарданд. Дар Алмон гирди пеши шумо бам тоз одамои наздик буд. Медонед шумо ба телефон карда гуфтагӣ буданд. Амалиёти умарали қувват 2 буд. Да. Бояд ки шумои задан дар кор буд. Ба яке аз мошинҳои нав мумкин ба ягон ман умарали қувват нестам, охи ман бизнесмен нестам, охи ман ҷангӣ ҳастам, ман ҷанг мекунам. барои ҳамин умарали қувват 2 мешуданд. инҷа даҷа текстҳое навишта мондагӣ буданд, даҷа муборизаҳои баъзе вайҳо ки чӣ хел текстҳои вайҳо мехонанд. ва ки ин амалиёт нашуд, мошино отказ кард. Баъзе яке аз наздикони шумо нашуд. Олмон ба одамои фирсондагӣ буданд ки олмон қапиданам террористоя. Анамои чӣ ба фирсондагӣ буд барои он ки бо инҷа ҳам як дига группа кор карда буд, шумо медонед. Ва вақте ки вай мезаданд, ки шумо як вохӯрӣ доштед, аз ин корҳо пештар як вохӯрӣ доштед, мо медонем. Шумо рафта будед, мо шумо гап зада будем, шумо ҳамроз алоқа будем, воқеаҳои мо медонем. баъд аз ин бо шумо ҳамон мумкин аз ҳамон воқеаҳо ба мерафтед, вохӯриҳо ба мерафтед, шумо мезаданд. баъд муовинони шумо гира мекарданд, нола мекарданд, вой мурдӣ, куштӣ. барнома мекарданд, барномае мегирифтанд, ин каналҳое мегирифтанд. монанди ҳамранги умарали қувват кор мекарданд. муовино гира, нола, додгӯӣ, войгӯӣ, худиша ҳавола додагӣ. короче хулоси гап сар мешуд. ина ҳама хоҷаино гап задагӣ буданд. вақте ки хоҷаино ахирон вақтҳо фаҳмиданд ки ин кор дар Молдавия нашуд, сраза террористҳои худашон доданд ки мо инҷа ба террористҳое гирифта будиму, инҷа омада будему, қапида будиму. вақте ки вайҳо фаҳмиданд ки бози чӣ хел шудаса, зазим шуд, вайҳо террористҳое завад карданд худашон. онҳо сумошона гирифта истодааст. барои ҳамехела таҳлил аз тарафи моҳон барои шумо
من همین ویدیوتون من یک بار دیگه میبینم. بعد короче اون چیزی که معلوماتی که ما ایجاد کار کردگی قطعی تمامی دولت ها فهمیدین. بعد دیگه دولت هایی که هستن حتی سابق دولت های شوروی که هستن و هم سیستم هاشون کار کردگی قطعی ما برای ترکیه هم کار کردگی، ترکیه هم کار کردگی، آلمان هم کار کردگی. با من شما میگم یه بار دیگه میبینم همونا. بعد میلی شتابی запомнил من наистам гирифтам و просто бо я бор дига бинам ба шумо да детайл накардам. Ba kol kar istodiyan, kol karosyan ama alokaba, ama koro normali, ama gidi peşmo, ama normali. Bilgi to kol karosyan ham darun ham berun ama jo. On şahsonli ki bazı on fikroyi ki kare istodan, onho boyad fahman ki şumo dar zeri nazorati ki ho afoy şumo istodan, onho mümkün holi dazi fikr namekunam ki bu hamrohi şumo bu hamrohi ki ho hastit dünya davre nav şuda gülaştı istodas o da dohil davay o davlat dohili davlat bazı seyum davlat bazı se davlat şurada gelin o davlat dohili davlat bu dohili davlat hama ülkeler kadar istodan hamas malum hamas meydana dünya meydana o zaman meydana برای همین شما باید از اون آدمانی که بسیار شما زلون سوید و جفتر شدن بعضی آنها حالت باشن شما درجه فهمیده ایستادید که حالتهای آنها طرز زیست و زندگانی آنها بی حد خشور شده ایستاده است فهمیده شما میدانید شما با تلفن کرده یکی تو گفتن که فلانچی بسیار طرز زندگانیش نقش شده است شما باید که شور باشید مسئلت ما شما همین پکا اوندش خدا پرسو هستی من یه بار دیگه همون زبستر میمونم همه کسا تماشا میکنم برادرها با من تحلیلم میگم на основании теория политики и практика политики факт кати мегӯем окей я бор тамошо мекунам баъд ман таҳлил карда метавонам детайл на ин чизо истории политика ва гузаштагӣ ягон кас аз худаш ихтироъ карда наметавонад ва ё таланти ихтироъкунӣ надорад барои ихтироъ кардан моз дар кор барои як чиз ихтироъ кардан но ино определённи ҳамун нормативкати кор мекунанд как инструксия борин ба ман шумо мефаҳмонам як бор дига мебинам чтобы хушрӯтар ва хеле чӣ кунам شو
اینا دیدم ماخا سلام علیکم اپای بیبی نور سازن شما تنجی Va alaykum salom. Nazlen akay izzatli barodar ana O'zbekiston. Xo'p, aslen salomatjon, xo'p, hamma tarafa. اسماعیل سامانی او آدم представитель آمد ای شما اینجا در آمدن که سوال خیلی او آدم دادن او آدم ناتوری تاجیک است представитель آمد است از داخل ای خیلی سوالی که ازبکستان من لبای نام میمونیم برای آنکه ما حق داریم لبای نام موندن ما برای ما اکو برادر ازبکستان شدگی برادر برای همین توش تو که انالیز اینجا ما انالیز اساسا میکنیم که حادثه که شده گذشتگی همون دا میریم گپ دیگه جا نمیبریم اگر گوش کنین مرحمت بعد سخن میتیم بعد شما هم صحبت میکنین اویدی میگرانتو ما آموده گفتنیم که میگرانتو یکی از این سیستم رستم امامعلی اوجه давно اوجه باید هر یک انسان دوند که تحلیل کرده برامد سپیسیالیست های خارجی هم میدوند که امامعلی رحمان پنسه ده امامعلی رحمان پنسه برامد که همه بازی های این همینجا من وارد کرده است آدموش به همه چه ساخته است رستم ساخته است رستم заказ کرده یکی چی سه همون روسو قطی чтобы мигрантоя пресс کنم пресс کردن برای چی макиавелизм да мегзарем когда приближается ҳамон вақте ки наздик мешавад император қудрата доданаш дуюм представитель пушти ҳамон ба истода ҳукумата ки гирифтанӣ шид ба воситаи анамихе тарс додани мардум макиавелизмда тарс метад чтобы мардум гардан бидиҳад ҳамон одамда чтобы бифаҳмада поступенно баъд ҳамон хоҳиш кунад вай мебурод гап мезанад баъд короче ҳамин чиз остановид мешавад ғам додани мигранто инами ҳозир агар ҳамин рустам агар биромада гуд ки всё остановите бигуд ку остановид мешавад но вай остановид намекунад вай оли пресс карданаш дакор куштанаш дакор қазоқистонда куштаистан ҳама ҷо куштаистан ин кори худи рустам дуюма мегзарем масҷида ма ҳамихе мегӯм ки инамиқа одамо ҳаст ҳатто баъзе чи блогер ҳаст чи мухолиф аст чи муҳоҷир аст намедонам ҳар касе ки аст исломда аймада сахтаран назар ба ман исломда тамоми рукнош кати медонану иҷро мекунанд но гап зада наметонанд ки масҷидда тоҷика хоҳ меравонад инам хеле сиёмкаш мекунад инами хоронандагӣ ҳам пиштиш болодай и ягон кас гап зада наметонад против хуҷайношон барои он ки бисёр муҳоҷироро бугум ки ҳамин масъаларо нагирифтанд муҳоҷиро барои он ки пул ҷамъ мекунанд сберкассаи россия қативо пул ҷамъ мекунанд чихел ман агар ман ба запрещено пул ҷамъ кардам вообще территории ҳудуди россия ба агар ман пул ҷамъ мекунам ман реальный оппозиционер барои он ки вақте ки ту сбербанки россия мемонӣ пул ҷамъ мекунӣ любой мухолиф ту бифаҳм ки уҷа значит бо ҳамун система ҳамун чихеле ки калачко идора кард даромад анамихе калачко хелин одамои урусҳо ҳастай чеченои ворид кардагиян занакое ворид кардагиян урусҳоро ворид кардагиян ки чтобы анамин поляда бидрояд анамин поляда бидрояд намешавад иҷа барои он ки генеральный доверенности и ҳаракатам ман сохтагиҳо основатель ма ҳастам ҳами амудда асосан блоки военнишда но и тарафшдам ҳастам барои ҳамон и як пункти тарса овардани мардум ки мардум бояд донад ки хуҷайнаш ки агар вай худиш искусственно создаёт такую атмосферу барои он ки имомалӣ например айко ҳама корҳои карагиша аҳамият битен инамин бадахшон мо записо дорем амодам ҳаста шумо гӯш карагин записе ки рустам приказ додагиҳаи қатли мардума записе ки границаи проблемаш буд қирғиз приказ рустам дода буд ҷангода одамо мурда буд солдато армия мурда буд ин корое ки рустам карги мо записе дорем вале мо филм кардестан определённи одамо баъд ҳамун каналое ки партизани қариб 5000 канали партизани ай
همون کانال‌ها دا میرود او ویدیو هم بچه‌ها هست تا کسی که منو گوش کردین اساسا هم پارتیزانو شما دا میتیم همجا دا سر میتین اورا چند زبان کتی های قریب 1-8 زبان کتی برای اون که ایجادم خوجاینو های که آلماندان платить میکنن определённый برای искусственной изоляции کردن من например که یو میترسن آخه پول میگیرن объект شدگی объект настоящий оппозиционер باید دونی که настоящий оппозиционер становится объектом бизнеса но айсоби که من خود کار کردگیم همین دولت های مقاماتش کتی مرا میگن آگاه میکنن میگن کمک میکنن دیگه اون انسانایی که سپیسیالیستن رنگ خدمت اکثریتش مقامات ها کار میکنن اویدی انقلاب همین گفتنیان که انقلاب به وجود ای 15 تا 10 هزار بود بعد من خونده برآمدگی معلوماتایی که دارم تحلیل کرده برآمدم وجود قاهی رسولزاده میگود بعد کراچی کیا میگود عبیدالله میگود آدمایی که представители اساسا کلاب میگود представители سوخت میگن که همین اساسا یا میخواهد که من ای وقتش میگم چی خوجه اینا همه میخواهد که کلاب قطعی سوخت یک جا نشود اینا میترسد او دفع یک جا شد گریفت این دفع هم یک جا شود میگیرد برای انمی چیزا نمیخواهد همه اکثر نمیخواهد اکثر آدمایی که خارج هستند برای اینکه دو منطقه کلان هستی لیکن این چیزش ما اوجه پیشکی اولی او سالای 2000 نمیدونم اولی اما 2000 نمیدونم اگر داخل دسار کرده باشیم 2006 2007 ما اوجه ایره کنسپسیش اوجه تصدیق کردیم که خیلی باید بشود ایره جدا کردن نمیتوند یگون کس اختلاف انداختن برای ما هست یک تا کلمه که همه تاجیکیم دیگه یگون چی نیست یگون دیگه представитель نیست اویدی میلیسا را بگم اگر ماکیاولیزم است همون زنش کتی گویا که قپیدن همون خیلی ماکیاولیزم ده ماکیاولیزم همه وقت армия باید به مردم سیاه کردن نشانتی من یک زاپیس دارم 15 минут اویده می مثلا سیاه کردن نشانتی که مردم نینویدید کند армия را نینویدید کند что там короче هم خیلی انسانای بد هستند чтобы وقتی که همون یگون چیزی سر شد مردم یکم همون طرف چی میکنند هجوم میکنند قطعی армия قطعی مقامات میلیتیا اساسا میلیتیا армия اینا نگاه کنین که میلیتیا سیاه کردستان پروکورور سیاه کردستان نمیدونم سودیه سیاه کردستان امنیت سیاه نکردستان برای اینکه امنیت کوریرو نشد اروسو کنترل میکند امنیت اکثر представители اروسو انا این دولتو دام اومدگی حتی اینم جور اومدگی بازی که اوجه سلابی شدستان نگیرم وقت ساعت اومد ای وقت دور نمیرد یا اوجه فهمیدگی هم که بوی دادن اگر بوی نمیدادن آدم هم نزدیک میشد اما آدمی که فیرس اوندن گروپ هایی که رایی کرده بودن نزدیک میشد نزدیک نشد باید بفهمد که زدنش چه زدنش برای اون که زدن که دیگر رو بداند که میزنن ما اینم میگم کسی که هست باید داند که نزدیک میشه میزنن من نمیزنم اما امام علی دام وقتش نزدیک شده نمیتونستی میزدن انا میخواد قانون شه پروسیدوری دنیا نمیخواد ساخته شدگی اینا من ساختگی نیستم برای انا اویدی او میلیسا همین اویدی استراوشان گفتنیم که این استراوشان هم که همون دختر هم خیلی کردن عمر ابن الخطاب است این اپای گلبیبی با اسلام میفهمد عمر بود حضرت عمر از رینی ها یک تا چیز یاد گرفته بود یک تا تاکتیکای زوایوانیا همون یک دولت غصب کرده گرفتن همون همه تاکتیکا بود که عمر الخطاب استفاده می‌برد اساسا یولی سزار اینا استفاده می‌برد همون همه بود که کراچی میری ارمش میگفت می درآمد همونجا به زنهای همون منطقه کراچی کدومش که سبوکفو یگان خیلی هست همونو که کوچه ها در گردن میگفت نشان تین مردمش ده مردمی بدلی گردش میبرد خودش نشان میتد همونای عبرت میکنه اوجه دولت автоматически میگیری میگفت همون رژیون برای استانوید کردن مردای بناموز انا میخواد چیز میسازن سپیциально این یکی از تاکتیکایی که عمر الخطاب میگذارند اساسا عمر الخطاب بسیار گذراند دیگه همین تاکتیکا برای زوایوانی یولی سزار میگذارند او پیشتر دوم
اویدی حادثه بانک من همینه گفتم که وقتی که اینا لوبای آدماشونه اینا اون هم میدوند این دولت های هم безопасность سیستمش میدوند امریکا هم میدوند لوبای آدماشونه وقتی که اینا روی میکنن پیش از روی کردنشون نسبتی وای کمپور میکنن سبیرات میکنن اگر اکثر همین زپسوی اکثر اینمی مثال حتی رهبرای مخالفی ها هایی که زپس برآمد کرده که وای من پیش از آمدنم امنیت کتی و خوردم 6 تا زپسشون ایرا مو کرگی نیست میرا خودشون کرگی زبان خودش میگه که حق کجا داره همون پیش از آمدنشون مثال و خوردگی هم میسازن کمپرشون میکنن بعد رویشون میکنن شتابی یکی یگان کارم شود او پناهنده هم سپورده یگان چی شود میگود که این حقوق انسان وایران کرگی همون فکتاشون میتن فهمیدین شتابی او да защита натян то что ки бачаҳоро моҳи март феврала охирош 2022 вақте ки як одам қатима алоқа мебурод ҳамон одам чӣ мекунад ино бо уже далаҷид мекунад бисёр акун записҳои мана ҳамаш запис кардаги мана запис кунад мене да лампочки потому что это нормально я считаю то что ки голоса ҳама вақт сохта мешавад авозам сохта мешавад видеоам сохта мешавад барои он ки аудиовизуальная экспертиза дунёда аудиовизуальная экспертиза муайян мекунад ки кия овоз шаид ки ҳамун баромад карда истодааст барои ҳамон баъд ино ҳамин группае мебуроранд инои тайёр мекунанд сеташ карочи якташ милиса дуташ короче системаи ҳамун военни да кор кардаги амният не бо бози ҳамун чи да калачко истода пиштишда урусо контрол доштим бозира тоҷико бояд исполнят мекард ранги ҳамун умарали қувват боем урусо контрол дошт тоҷико бояд исполнят мекард ҳаминҷа ва ино короче ёро мегиранд тайёр мекунанд бояд ҷуфт шаванд ҳамаш ҳамун якта мард зан бо гудако хати чанда ҳамин чор пар шавад да чор пар шавад якта действующий коргара мемонад действующий коргар анамун дилшод но пеш аз ин ино анамин кора мекунанд штоби ино и тарафо биёдгар яке намеравад ку мисол инамин як мардак омада буд коргари амният агар гӯш карда боштон ҳаст например гуфта буд ки ман аз пишти муҳиддин кабирӣ гаштам хеле каранӣ будум баъд нашид короче баъд худша паноҳанда кард ку ман корма бас кардам гуфта коргари амният буд агар дид гӯш карда бошен ҳамун запис ҳаст ана ҳамун боем бисёр одамошон ки мемонад ино компур кардан уҷада ки штоби вай биёд агар бояд натонада худша мисол паноҳанда супурда ё оппозитсия шуда натонад ё мухолиф шуда ҳақиқата гап зада натонад ана ҳамин действияда мегзаранд лекин ӯро молдавада як одамошо омада мебарояд аэропортро мебинад бо ӯро гусел мекунанда молдава намемонад ӯро маҳкам мекунанд дафш мекунад мерава короче ӯ мерад уҷада мерад ӯзбекистонда во мехӯранд ё ӯзбекистонда во мехӯранд ҳамуҷада во мехӯранд ӯзбекистонда масъалая гап меган одаме ки ҳамн молдавада буд одами молдава будаги ӯзбекистонда мега ки анамихел ҷоҳои ҳама чи мефаҳмонанд молдава будаги одамошонам мефаҳмонанд ва ё бояд меомад молдава аввал дута пар меомад ҳамун якта занаку якта бача меомад ҳамун рустам қати ки омада буд якта дига параш ӯшам ҳамуҷада истодагиай медуромад ӯ баъд ай пишти и бо дуюм группа меомад дукас бо сеюм группа меомад дукас чорум группа баъд ёра мегирифт як рӯз бояд меовард и тараф олмон баъд олмонда во мехӯрданд ино баъд дальнейши ҳамун позитсияе ки проекти умарали қувват буд ин ҳамин масъала буд оиди террористое ки қапидан ӯ террористое ки олмонда қапидан ӯ сурияда буданд на самом деле тоҷикистонда рафта буданд тоҷикистон ҷавоб додай и тараф роӣ кадай ӯ запасной вариант буд запасной вариант барои он ки айрӯи ки қапидагӣ
связое ки қапидагӣ ҳастанд мақомотҳои спутнико спецслужбаи давлатҳои абарқудрат ино маслиҳат мекунанд ки короче бояд ино инҷа зананд например ҳамун коршоно иҷро кунанд например ман бошам мана бояд зананд баъд ино иҷада бо ин мегӯянд ки ина иқа одама қапидем например ина иқа одама қапидем олмонда фикри як қисмаш уҷа мешавад ҳатто текста роҳӣ кардаги буданд ки уно у леноботи гап зад ай пишти мо ино чӣ шуд гуфтаамтари текстҳошона мо дорем ҳамаша роҳӣ карда буданд ҳамаш киста сохтагӣ буданд но нашид бояд донанд ки як бор задан бо мезананд то накунен шӯхӣ накунен ман гуфтагиам ман записҳои маро тамошо кунен ман як сол пеш гуфта будам мекишам ҳаматаи шӯхӣ накунен шумо ман мардум қатъиям ман гуфтагиам ман ҳамаро ҳурмат мекунам клан план ҳамаро ҳурмат мекунам гуфтагиам ҳамаро оппозитсиям ҳурмат мекунам ҳукумат кор мекардагиорам ҳурмат мекунам мефаҳмам шуморам иёрам мефаҳмам оппозитсия будаги иёрам мисол роҳбарои мухолифам но ман зависимӣ нестам маро бояд ҳар як инсон фаҳмед касе зависимӣ ҳаст касе независимӣ ҳаст но ман зависимӣ нест а ягон давлат ҳаминҷа давлатам нест ман дар чӣ гум таҳти ҳимояи созмони милали муттаҳид қарор дорам рости гапам мегӯям ман коғаз дорам нашудем то ки дигар чизош намешавад ҳамон просто накунен хеле коротона ин ҳамин як шарманда худтон шарманда мекунед да ман ҳамахе мефаҳмам худта шарманда мекунӣ зачем шарманда кардан ман тоҷик ман ягон кас нестам тоҷик ҳастам ва гап зада метавонам ман дипломат ҳастам да ҷангиам ҳастам специалистам ҳастам нашуд любой системаи военни система удаам но а як тарафи дигар дипломат ҳам ҳастам сиёсата он чизе ки ман сиёсата медонам шояд ки шумо он чизоро хондагӣ набошед мара хонандагиам тайёр кардагиам лекин ман ягон каса бадӣ надорам касе ки мехоҳад ин корҳои рустам аст рустам ҳамин корҳои ҳамаша ташкил кардастае ки ӯ уже худша президент эълон кардагӣ дырында дохили командаи худишда эмомали раҳмон ина мисол чӣ бугум ман шумода чӣ фаҳмонам ина 5 кас ҷиноят содир мекунад дигарош судимис надорад например ман милиса кор кардагӣ например ина дигарош суд нашавад мегӯӣ як кас гуноҳ судӣ мебошад дигар гуноҳиш бисёртар ҳамун ба калла мегирад ки мегӯяд ман кардам ҳамун корҳое ки ҳамин кадестаи геноцид ҳамин рустам кадестаи да советник надорад советники ба ақл надорад ӯ намефаҳмад ягон чира ха шогирди гулмурод шуданда ҳамақа мефаҳмед дигар чира мефаҳме охи ҳамун гулмурод чи ӯ международни террорист инам мардума терроризировать дорад барои тарс да овардан ки мада саҷда кун мардум туда саҷда намекунад ман ҳамақа мегӯям мардум саҷда намекунад дунё медонад ӯ мардака ҳамин ман гуфтам ку шумо да ҳозир гуфтам ки ҳозир як филм тайёр кардастан ҳатто например туркия аврупо амрико ҳатто русия актёраш бадзон ном дорад плохой син ҳамун рустам туда дахл дорад баъд мебиниш тамошо мекунӣ ҳамун филма ту шӯхӣ нафаҳм ки то ҳамун голливуда мебурорем мо фаҳмиди филмота бозӣ ҳурмат ман ҳурмат мекунам бозӣ бояд қоида дошта бошад қоидаи хеле нест ки ту бидрои ай дига мо да минтақа нест ман гуфтагӣ муовинои манам ай ҳама ҷо ҳаст будурод гап занад пажалуста ҳатто ҷониби эмомали раҳмонам агар бошад ку будурод суҳбат кунанд мо чӣ намекунем мо запрешат намекунем ҷониби мухолиф ҳар касе ки ҳаст будурод гап зан ман ягон но ман правилна таҳлил кардан ба ҳақ дорам барои он ки мана мардум интихоб кардагӣ ман аз ҷониби мардум ҳастам ҳама вақт қурбонии ҳамаи бозиҳои политикӣ мардум мешавад мардум ин дафъа қурбонӣ шуда нестанд нишон додани кормандои милитсия кормандои армия ғайри прокуратура суд ҳама сиёҳ амният сафед ин коргарои амният худтонам шумо ҳама ҷода агентура доред шумо бояд бифаҳмед ки ӯ коротон намешавад фикр накунем ки шуморо ман ҳамақа мегӯям да
ҳар як шумо бояд бидонед, шумо Айман хушрӯтар шояд бидонед, ҳар як 100 сол ҳама чи тағйирот меёбад. ҳар як 100 сол ҳар як империя тағйир мехӯрад. Например, агар 100 сол пеш ҳамун аморати Бухоро территорияи мо дар ҳудуди британсо қарор дошта бошад, англосаксоно, аврупоиҳо қарор дошта бошад, айни ҳол баъд русо омад, ӯ буромадани оҳиста русода додан. Касе ки дар кор буд гирифтан буромадан, касе ки нодар кор буд қатл кардан. Фаҳмидем? русо қатл кард, инамин репрессия кард, короче хоини миллат буровард кушт. бо ана ҳамун 100 сол пас тағйир мехӯрад. Тағйир мехӯрад, но одамое ки унҷа ба ҳастанд, шумо мехоҳед намехоҳед, чи Хитой чи ҳама намехоҳад ки дига шумо чи инам берунда будагиҳо намехоҳад ки шумо ҳамуҷада бошанд, барои ки шумо хурдагӣ ҳастед. барои ман ҳамаи тоҷик як аст. Ман як агар одамое ки калон бошад, ҳамун калонотон бошад, дигар ман даброд ман мефаҳмонам худишда ки чӣ системае бояд мо кунем, кадом раҳ қати мояд бурем ки нашавад ҳамун чида баъди ӯ Рустам худиша сиё карагӣ, намедонам озодашам худиша сиё карагӣ, ман карагӣ нестам ура. ӯ давлатҳо кадом роҳбари давлат мехоҳад ки одаме ки ҳамхели инсон кати алоқа дошт, шогирди ҳамон буд, вай ҳатто Сурия буданашта Гулмуроди қати алоқа доштагӣ, қати Шорух кати алоқа доштагӣ, дигарон кати алоқа доштагӣ. Вай Спутнико қапидагӣ, голоса чи видеоша уҷада даруни ҳамун доиши одам амниятиҳои дигар давлатҳои абарқудрат будагӣ, Амрико, Русо, Хитой, дигаро. Аваё қапидагӣ чиза аваё намехоҳад ки мардак бишавад. Ман ҳамихе мефаҳмам. Ман ки ҳамин безопасности дунё дам идеяҳомо пешниҳод мекунам, ман ҳамихе мефаҳмам ки ӯ зависимист намекунад. Ӯ бояд бифаҳмад ҳамин чиза. Қатлу куштори мардума бояд бас кунад, азоб додани мигрантҳоя бас кунад, ҳамун команда битад, ҳамун русое ки хуҷаиношон ки гуфтагианд ки пресс кун мардума, пресс кун шитоби мардум ҳамун чӣ шавад, маҷбур шавада ҳамунда бурояд, баъд ӯ гирад проблемаи решат кунад, но намешавад ин тариқ. Бояд ман ҳамахе мефаҳмам, ман ҳамая медонам ки чӣ кор мекунад, киҳо даже ҳамин корода қуш буд мегам мара, но якта чизда системи ҳамун европейская политология, или римская политика, или египетская политика, асосан ино мисол ҳамун тарфои мо ба ин чиз интишоф ёфтагиш не, ҳамун политика ҳам хеле мегӯяд ки дандонама дидем механдем, ман механдам, корма мекунам, тамом. Всё. Касе ки агар донадагар ман механдам, не ки корма мекунам дар ҳаққаш. Ман намекунам, ҳамун одамое ки ҳаст ҳамуно мекунам, тамом. Ама бадитон намехоҳам шумода. Аз шумона ман тақдири ришад намекунам, ҳамун намедонам киям буд, ҳамун намедонам ҳамин Эмомалидам вақтишда. Ман Эмомали ягон бор дашно мекунам, намекунам. Барои он ки он тоже что-то сделал, или кабири мисол дашном мекунам. Не, ман мисол критика мекунам, да, правильность позицияша мегум. Ё Суроба ман дашном мекунам, намекунам. Ягонкиса ман дашном намекунам, ё Рустам, ягонкиса ман дашном намекунам. То, что ки правильно анализ мекунам, да. Я имею право правильно анализ каранда ки мардум наафтад бози анамин ба қурбонӣ нашавад. Тамом. Дига ҳеҷ. Ана ин буд фикри ман. Агар фаҳмида бошад бачаҳое ки амодаи бачаҳое ки ҳаракати сиёсии мардумии сиёсии демократии Тоҷикистон амодаи блоки сиёсиста чи блоки амода, асосан бачаҳои амода ман шумода мегӯям ки шумо беҳад эҳтиёт кор кунед. Асосан дарни мақомотда будагиҳо, асосан дарни армияда будагиҳо, асосан дарни ҳамин вес силавой блокда будагиҳо ҳама эҳтиёт кор кун ки
تنها مقصد من شما گفتگی بدم زپسای 15 منتی من برای چی امام علی رحمان امپراتور همون چیه بد میبینن теоретически من فهموندگی 1.5 سال پیش شاید 2 سال پیش یا анамуна گوش کنین شما همونا گوش کنین چوتکا میفهمون که چی بد میبیندین کسی که امام علی در خدمت میکند چی بر روشن فکر و آزاد اندیش ژورنالیست و بلوگرایی که شکارتون دارد شما را بد میبیند انا اونجا ده هست همون نو گدیتا تو انالیتیکا همون انالیتیسکی پروسسی همون 15 минута запису های همونای تماشا کنین همش ده تاجیکه نیمه چطکا شما دا گفتگیم هر یک کس میدوند مخالفت دیان در کساتسا میکند همون چیز 1.5 سال پیش من آن چیزی که نپریمیر همین میگرانت ها یا نمیدونم همه را آگاه کرده بودم 1.5 سال پیش آگاه کرده بودم همه را این همین زده کشتناشون داشت همه پروژه های همین هایی که اسکوسوین لوبای چی میسازد من گفتگی بودم 15 минута ده که همه خیلی چیزای اسکوسوین میسازد برای چی؟ برای آنکه پرزیدنت شما باید بفهمید رستم امام علی پتپالن اداره دارد اوجه دولت هر یک کس باید اینو فهمد و переговор دارد پشت پرده به переговор بوده ایستاده است определенные آدم‌ها قطعی فهمیدین یگانه ما گفتم که من یگان کس رو پچیناتسا نمیکنم من شما رو آشکار میگم من پچیناتسا نمیکنم определенные آدم‌ها переговор بوده ایستاده است برای اونکه شما باید دونین اگر من غلام شدنی باشم من غلام شدنی نیستم من غلامی آزاد شدگیم و زچه من با غلام شدم من نه نمیدونم لوبای اینمی اعضای حرکتی من در لوبای وظیفهش وعده کنن برود من نمیدونم من نمیرم من غلام شدنی نیستم لیچنا من و کمانده که قطعی من است آمود به بلوک آمود به که هیچ کی نمیشناسد این خیلی آدمی که میبرونن مثل انالیز میکنن گپاشون میرسونن انا خیلی وای آدمو تسلیم شدنی نیست من شما را میگم وای آدمو زداندن تایار همه طرف تایارن داخل ده اکثرتش داخل با برای چی ما همه چیز میدونم برای چی من همه چیز میدونم برای اینکه من همون داخل برآمدگی من کار کرده هستم من میشناسم همشه من دا میرسونم گپ در کوریشه نه در کوریشه نه کسی ایجل خطی من گپ میزند زاپیس میتاد اون نکنین یک زاپیس میکنه اونجا راپورت چه مینویسد اونجا میگه که ایزات را زاپیس کردیم نکنین این کاراتون ای بای برای همین اپای بیبی نور دا سخن بتیم بعد اپای چراس دا سخن بتیم نابد قطعی اپای بیبی نور گوش کردیم همیجه داریم این آیدی همین مسئله هایی که پسلید نبریم شد میگرانتو یک مسجد میگرانتو دو سیوم مسئله ای که این همین انقلاب گفتنون نمیدونم انقلاب فقط میشد که شما فقط میشدون یکی نمیشد گویا که فقط میشدون میسازمون نو نمیشد یا اگر نه من به همه انمینو هایکو همین مخالفات من میگم همه رسورساشون آمده بتم من یک ماه دا چپا میکنم من کنکریت نمیگم من متد یاد میتم متد یاد میتم کی متد یاد میتم کی کتاب دا نیست اینستروکتورهای خارجی نمیدونن راستی گپ میگم یگان کس نمیدونن نه من یاد میتم تمام میکنن چپا میشد سیاه خوش رونم خیلی پلاون چوتکا به همین چوتکا میشد ده یگان پرابلم نمیشه بعد انقلاب بعد کراچی گپی بعد کراچی چی میلیسا اونو زنش کراچی رش کرد کراچی او میلیسا را برای سیاه کردن کشتن ایستراوشن دخترک اونو تاری کردن بانک کراچی بانکی روی دیزیدن شما فکری خودتون بگویید فکری من نه فکری شخصی خودتون اویدی همین 9 تا پون کراچی اویدی در مسجد درآمده میلیسایی که قطعی بچهای توجیکا گرفتن عذاب دادن یا همشان همین ساختکارای حکومت توجیکستان های رستم امام علی کوروشایی کورو مثلا او باید پرزیدنت شوه اگر خلق او را اگر قبولش کنن او 2 سکند میگیره همش خاموش میکنه با چه خیلی هیچ گپی نبود با روسیه قطعی هم خیلی با دوست میشن با چی میشن یعنی فکر عقیده من همینه فکر میکنم
дуюмуш дар Тоҷикистон анав милисае ки модаре ки дар оҷа шишта савдо кардаеста буд, милиса омад, намедонам ура ҷарима кард, ура намедонам чӣ кор кард, ушана ки хушрӯ нафаҳмидам. Амиша ана агар ҳамин ҳукумати Тоҷикистон ҳамаи ҳамин пенсионерҳои Тоҷикистон, ҳамун мусафеду кампирое ки ҳамун одамое ки инвалидан ҳавоид, агар пенсияи нормални тия, ҳеҷ вақт ҳамун кампири бечора зуруш наомада ки рава дар қади кӯча савдо кунад. Не ки ин корора ӯ Раҳмонов ақлш намегира, ӯ фақат ҳамун авлоди таракани худша медонаю, дигар ҳеҷ чӣ надора. Ба оиди инаи Молдавия гӯям ки ин ҳамаш сохтакории Раҳмонов буд. Ана одамои худша равон кард. Ман ҳамеша ҳайронам, вай чӣ хел айдасти ӯ одам пистолета гирифт, ӯ ду одама парондагиш, намешда ман ҳайронам чӣ хел вай ин корора кард. Вай специалист вай действительно вай ман ҳамақа мегӯям ки ман кор кардаги милитсия ва вақте ки ман кор карданда уже ӯ мо кор дадар омаданда ӯ обнони УВД кор мекард, ура ҳамун Салимзода Мурод гуфтани одама якта касе ки мешиносад ура номуша гуфту медонад, Муродали Салимзода муовини замначальник УВД шаҳри Душанбе, ҳамуна рафиқашин, ин ҳамун карочи ина карочи ин проекта карочи ки мекашад домоти президент Исмоила Оташ Зоир карочи мегӯд ки карочи ман платит мекунам, например Умарали Қуввата уну Шамсуллош платит карда буд кораша, фаҳмиден полни урусода ҳамун амниятиҳоба, инаша мегӯд ки инамин Зоир мегӯд ки ман платит мекунам. Карочи Маҳмад Зоир карочи ҳамун Мансура мегӯд, Бузмака мегӯд, Бузмак карочи ҳамин Салимзода Мурода мегӯд. Салимзода Мурод иқати ҷура анамин бачи Рустаме ки худша кишт, унаму хонашда рафта истодаги айку Маҳмадиқол ном мегӯд ку мухолифо пеша якта занак истодааст, телефоно мекунад, запис мекунад, ӯ хоҳари Мурод аст. Фаҳмидена, мо ин тараф хати запис дорем. Фаҳмиде, хоҳари Мурода истифода бурдаги, мо занакҳоро чӣ намекунем, нишон наметиҳем. Хоҳарша истифода бурдаги уҷада ҳамон Мурод ира айтурма рафта мегирад, маҳкам ин срокаш бисёр буд. Ира мегирад, Рустама мебурорад, се каса мебуроранд айтурма. Фаҳмидем, се каса мебуроранд. Тайёр мекунанд. Бо се касда якта милисияи дигар, оно ай милиса прокуратура гузаштаги ура корда мегиранд. Карочи калон мемонанда, сардор мемонанд ёда, Дилшода. Фаҳмидем, ӯ действующий, ӯ кор мекардаги прокуратурае барои сиё кардани одновременно мақомот. Ура мемонанд, баъд ё тайёр мекунанд, где-то 12 моҳ анамин группаи тайёр мекунанд. ҷо дол занакҳо ҳаст, бо занакҳое ки бачаҳошон қатиҳай, ҳар якти ин ба якти занак прикрепит шудаги, как зан, фаҳмидена, как зан прикрепит шудаги, омадаги одамошон то Молдавае мебинад, аэропортҳое мебинад, Молдава роиш мекунад, специалистҳо, мо ягон чӣ намегӯем, роиш мекунад, бозида роиш мекунад, мерад ауҷа Узбекистонда вомехӯрад, ҳама чи мегӯд, вода бояд ё ҳайку Рустам Қатенов занак медаромад, ай пишти ӯ Акбар медаромад, Акбар Туркияда истода буд, Акбар медаромад, баъд уну Дилшоду бо уну дигар чи Шамс буд, чӣ буд, ана ӯ дигариш медаромад, ҳамихе 4 команда медаромад, Молдова баъд дальше медаромад. Всё. Просто нашуд. Ин террористҳои пешакӣ роҳӣ карда буданд ки ин просто манёвр буд. Ина мисол, например, нигоҳ кунед. Бадахшона задан, баъди Бадахшон сразу границаи ташкил карданд Қирғиза. Аҳамият тем. Фаҳмидена? Фикра дига ҷо мебарам. Фаҳмиде? Фикра дига ҷо. Вақте ки Қирғиза ташкил карданд, гап бисёр шуд ку кида часпиданд. Кида часпид иё? Журналистҳо да часпид. Журналистҳо кати фикра дига ҷо буд. Далери Имомалӣ дига анамной хапид. Фаҳмидем? Изад амон дига бачаҳои Бадахшон кати хапид. Уну Ораз Вазирбеков уноки. Фикра уҷа буд. Вақте ки Ораз Вазирбеков, вақте ки ин тема кушода шид, уже автоматически ино бо чӣ бигузашт? Солдатҳо бигузашт, по-моему.
аму чизе мо видео дорем ҳамаша таҳлил кардем. Баъд солдат да гузашт. вақте ки солдат шид кира овардан, Гусейн Гасана овардан. вақте ки Гусейн Гасана овард не вақте ки ино чия каран ози вақте ки блогероя маҳкам каран кия активистоя маҳкам каран фикра ай граница бурданда улора изад амону дигаро бакаран амон далери имомали дигаро бакаран баъдивай карочи гирифтан системи кия сохтан системи уну кия сохтан Абдуқаҳор будан кулобда куштан ку анаура каран да анаура каран ки фикраш уҷада баравад кута баъди Абдуқаҳор сразай ку Гусейн Гасана овардан ки фикр иҷод шавад кута фаҳмидин баъди Гусейн Гасан карочи солдат биромад баъд солдата фикраша бо дига ҷо барем кутани карочи не Абдуқаҳор шуд солдат шуд баъди солдат карочи Гусейн Гасан шуд баъди Гусейн Гасан бо чӣ кунем кута уно дидои ташкил кардан бо гашта ана и системаҳое сохтан ино мақсад установление мақсад якта чиз установид кардани любой инсоне ки манами фикраш ба ҳоле ҳатто гӯш кардан оёсу истан ҳамин хонат ба хор рафти ку фикрат ба калимаи озодӣ мебиёрӣ анами хе одам инова дар кор не фаҳмидем бояд установид кунад барои он ки ҷанги шаҳрвандии пеш ташкил карда буданд ман шумо гуфтаги ҷанги шаҳрвандии пеш ташкил карда буданд ба воситаи ҷанги шаҳрвандӣ митингда биромадagi одамо буд ку суратода видеои кунае ку митингда биромадagi одамо хеле мекунад ҳарчи мекунад гап задост ҳамон одамои ҳозир буковен ягонча меёен митингда биромадагиое намеёен ҳамаша киштагиян ҳамаша фагалоно киштагиян установид кардагиян иҷада урусо асосан кор мекунад но ҳозир установлениҳошон ба воситаи анамихе барнома ҳар хел чизо шуда ки установид мекунанд қатл мекунанд установид мекунанд зиндон мекунанд актив ниша қатл мекунанд пассив ниша зиндон мекунанд анамин тактика ки рафтестай и ҷанг рафтестай шумо бояд бифаҳмед ҳар як инсон бояд бифаҳмад барои ҳамин ман мегӯям ки 1,5 миллион одам фақат 2022 ман занг задаги одамое ки 1,5 миллион одам ки мара раҳмат гуфтагиян одамое ки понятливиян дидагиян фаҳмидагиян гуфтагиян ки раҳмат ки мо тура гӯш кардем яке ҳафтида мондем мегаам ин видеода барои ҳамин шумо бояд донем ана ҳамин чизора мо ҳамаро ҳурмат мекунем ин чизора месозад ана ин террористое ки олмонда қапидан ора худшон ҷавоб Сурияда будагӣ ай Сурия рафт ай Тоҷикистон ай уҷа гирифтиян через Украина асосан ино через Украина пропускат карданд через Украина бисёр одамои русо даромад одамои русо даромад фаҳмидем ино медонад ин чиза ягон чи намегӯяд просто таму чиза гирифтагӣ вақти соаташ омад баъд чӣ мекунад чораша мебинам худшон ино медонам барои ҳамон фикратона шумо оиди ҳамин чиз бо чӣ гапҳо доред мардумда чӣ гап доред мардумда чӣ гуфтанӣ доред ха чӣ ба ина шумо ина гӯш кунед шумо як одами динда сахт динда назар ба ман даку ман савримени болим ман ҳама чи эътироф мекунам ман ягонча чӣ намекунам ҳама чи қабул дорам просто ҳамон худою намедонам аллоҳу год ҳар чизе ки ҳаст барои ман худои ман пул намегӯдам он ҷое ки мерам пул ҷамъ мекунам намерам мана бояд ҳама правилно фаҳмад фаҳмидед барои ҳамон ани ман якто девай пул намегӯд ман ошкори гапа мегӯм ман любой ҷода мегӯм барзиди ман агар дунё хезадам мегӯм ки аллоҳ худое ки ман дорам пул намегӯд уҷа пул ҷамъ намекунад уҷа кадом вақте ки ҳасти инамиҷа вуҷуду таннат намедонам тамом иҷод тоза саҷда кун қабул дорад ани ман мешинохтагим ҳамихе аз шумо мешиносид мана гӯш кунед чӣ ба ҳамино барнома оиди ҳамон масҷид намекунад ман ба баромадост мигрантҳо мебурод ман ба мегӯяд акаи иззат ана ҳамин масъала ба ина ҳамин домуллоҳое бугӯ ин ҳамин маҳмад иқбол ай намедонам ҳар касе ки ҳаст ислом ки гап мезанад ина мисол бачаҳои 24 ҳамин салом тедагар ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту мегӯяд ҳама ассалому алайкум мегӯям фаҳмидем барои ҳамин
барои чӣ савол шумо ба ки мана шумо ҳамино хати бо рафиқ ҳам ҳастем суҳбатам мекунем баъзеш хати о чӣ ба ҳамина намегӯ сабаб барои он ки пул ҷамъ мекунам ҳамон карточка Сбербанки Россия ҳами хел ман чӣ хеле бифаҳмам барои чӣ намегам ман эътироф мекунам ҳурмат мекунам ҳаққа гап мезанад ҳар касе ки ҳаққа гап мезанад лекин гуфтан ҳозир боша ҳозир карта нестай Россия пул надодестай барам чӣ дар корай чӣ ба ино не уно мисол картаҳошон мемонанд пул гузаронен Сбербанк аксарияташ ба ҳамаш ба ҳай Сбербанки Россия чӣ ба ҳозир гӯш кунем чӣ ба агар ҳаракат экстремистӣ намедонам террористӣ запрещено территорияи Россия бошад чӣ хеле карташа мемони савол логически да логику подключат ман юрист ман факт кати кор мекунам инамин даст мегӯям даст соат дорад мегӯям фаҳмидем вақте ки запрещено мегӯяд барои чӣ бо чӣ мемонад а значит унҷо блогерое ки бо инои сиё мекунад ва ёям ҳукумати дурӯғ инои сиё мекунад ки инҷода ё паноҳандаш гирад карта гирад ё документ гирад иношам моҳо медонем бо маслиҳат кара якдигараша критика мекунад баъд бурда мигратсиони служби даже олмон мо бурда нишон метиҳад ки ман критика каросиам мана аунҷо критика каросиам не дига ин бозиҳо намерад ман ҳамеша пешниҳод кардаги рости гапа мегӯям мардуми тоҷик ё хон савод омӯз ман ҳатто ҳозир намҷа шиштагӣ ҳозир бо тайёр каросиам бо як ҷои дига хонам бовар кунед бовар мекунед лекин хон омӯз шин ина мисол ман инами апагам мегӯм ки шин апа хон рост не ман мегӯм бухоне набоша ман хона да хоб мерафтум ҳозир ман дута ҷо да хондестам ҳозир бо компютерия имрӯз пага дипломша мегирам анами хонен ман мегӯм ку хонен хеле фикр мардумора дига давлатҳои ай тарафат итасиё кун не у тарафам тоҷик аст и тарафам тоҷик аст просто ӯо қоидаи бозия бояд вайрон накунад ҳама бояд қоидаи бозия донад бозӣ ҳама хел бояд бошад ки да народ мардум пеш мардуми мо сатҳи дониши сиёсиш паст буд намефаҳмидем да лишна манам намефаҳмидам ман милиса кор мекардам бовар кунем 10 сол ман намефаҳмидам хеле бозиҳо да такои степени инам хеле туғри мекунанд меафтонанд поли чуқур метела мекунанд то и дараҷаи ман намедонистам ки ё ҳамара месохтиянд ҳама сохта шудагӣ просто вақте ки гапа гӯш накунӣ гар месозанда гапа гӯш накунӣ мо ҳамаро ҳурмат мекунем мо ҳама чиро медонем он одамое ки шумо мешиносед ҳамн калонкалонҳои шумо мешиносед ҳамо эмомалӣ шиносад ҳамин дунёе шиносгар ҳама одамои манам мешиносам уҷа қати манам суҳбат мекунам ҳама одамо намедонам агар ҳамин роҳбарои мухолифита шиносадагар намедонам болимени такой агар ҳама болимени гап мезадагӣ бошад агар кабирӣ бошад агар шиносану баъзе давлатҳо қати алоқа дошта бошад манам ҳама қати алоқа дорум суҳбат дорум гап мезанам ягон проблемам нест ман атошто ки шумо бояд мардума пропускат кунанд дига ако майдони сиёсӣ ба ё не гапи ман ҳамин мақсади мо ҳамин мо метонем ки майдон ба буд роҳи моро накишанд дига правилни бозӣ бояд бошад правилни бозӣ ҳамин рустама агар одамош тамошо кардаиста бошӣ ман якта чиз мегӯм да конститутсия придумал например американци 1776 конститутсия придумат кард Америкада тасдиқ карданд конгресда Томас Ҷефферсон буд гуфтани одам навистагиай ман ина бекитоб гап мезанам бе ягон чи гап мезанам идеология демократия свободе Адам Джонсон придумат карда буд революция против Британия Британия озод шудани Америка ба Ҷорҷ Вашингтон амалӣ карда буд қати партизанош барои ҳамон қати ман шӯхӣ накунед ман инаме гап мегӯм ки
намёр бояд ҳама ба ясни бошад. ман беҳад сахт тайёр дидагӣ, беҳад сахт тайёри дидагӣ ва 24 соат тайёр ҳастем. ҳурмат мекунем ҳамара, но мардум мехоҳад майдонда будурод, майдони сиёсатда, сиёсате ки озод, сиёсате ки критика мумкин, сиёсате ки шахспарастӣ нест, сиёсате ки ина мисол инами апа ҳаракати сиёсии манда ҳаст, апаи Нурбибӣ намегуд ина роҳбар намегуд мана Биби Нур намегуд ки мана роҳбар иҷозат те ман гап занам намегуд, ман намемонам хеле чизора, хеле чиз нест. Бояд дискуссия бошад, дискуссия, бояд баҳс бошад, баҳси солим, баҳси искусственный не, баҳси солим бояд бошад. ҳама чӣ ёд гирифта, ҳамин номара ёд нагирифта шумо. Апа бахшиш чӣ ина бахшиш мепурсам бо чикор кунам ҳамиде. барои ҳамин ҳама каса шумо апи чаро шумо чӣ мегӯед, фикрои шумо чӣ ай, ина шуморо гӯш кунем, пунктора фаҳмидем, пункто мигранто масҷидо унау стадионода маҳкам кареги ой куну гирдаш решоткадан маҳкам кареги видео ой дар ютубда пырра ҳамаша дидагиен шумо. оиди ҳамун мавзӯе ки бояд ҳар рӯз инқилоб мешад ки тоҷикистон мавзӯи инқилоб баъд карочи инқилоб мекардаги одам инами мо бисёр кора мекунад бачаҳои амод намегӯем, мо намегӯем. барои он ки канали манам як бор реклама карда монен подписатсия кунаха 102 та подписчик доруму мегум хайбу камтар зудтар шавад. ҳамин апаи каналиша подписатсия мекунем, лекин подписатсия кунем гӯш кунед, подписатсия кунен, ман пешакӣ мегӯям, ман мардум да бестенод подписатсия кунен. агар бояд шумо аккаунтотон ман гуфта ки фейсбук, тикток любой ҷо аккаунтотон дига чӣ бошад, Эмомалӣ Раҳмон кади подписатсия кунед, Рустам кади подписатсия кунед, фаҳмидем. барои он ки манин канал Freedom ин ман пеши Созмони Милали Муттаҳид ба определённый регламента имзо карда ҳастам. рости гапа мегӯям ки барои он ки ман ҳамин установлени дорад через YouTube установид карда мешад, ҳама медонад. барои ҳамун ман ҳамун чиза имзо кардаги ҳастам. бисёр одамо афтидаги ҳастанда ҳамун қатӣ. барои ҳамун ҳар касе ки ҳаст бояд чӣ кунем, ҳамин апавада подписатсия кунем. апи чарос шумо ашки мазлумон ай, ашки мазлумон, ашки мазлумон номи каналашон. ина эмблемаша ӯзи мебини, инами эмблемаша дидестен сурати тарозу. не набуромад инҷада эмблематон набуромад, унҷа холӣ ай. сурати тарозу зелённи ай, зелённи. сурати тарозу зелённи. барои ҳамун апаи чарос шумо чӣ мегӯед? апи чарос буромад, ин Али даромадагӣ аст. агар Али гап занад микрофон так кушо худта нишон нате Али касе бошӣ, ҳатто ҷониби Эмомалӣ тарафдори Эмомалӣ ҳам бошӣ, Раҳмон ҳам бошӣ, чизе бугӯӣ, пешравӣ ҳам бугӯӣ, мо гӯш мекунем, ягон таҳқир намекунем. гап зан. салому алайкум. салом алайкум бародар, хуб ҳастем? ғарибӣ мия майни сарда баромдагӣ ки ғарибӣ ҳамун чӣ фикро дорӣ, фикрота бугӯ, ҳамуна мардум пешкаш кун, охи фикрота фикри хуб бошад. мо бояд, ман Али бародар, мо дар равияи гузариш қарор дароинда, ҳамин гузариш ҳамин хел ки мардум гузаштанӣ аст ба як чии нав, равияи нав гузаштанӣ аст, ҳамин системаи нави давлатдорӣ гӯем. ҳамун пушта ҳамин Рустам истодагӣ инами корое кардестан, бояд уҷа советники созам нест, уҷада як намедонам, ягон одами сиёсатманд уҷа мондагиш не, шояд одами ба ақл мондагиш не, дига ҳамун соф ҳамун нафса фикр мекунад, инами мардум саргардон шудагӣ. ғарибӣ, азоби ғарибия ман гуфтум записимда ки вай
Макиавелизм да хамехеки сначала император, короче, император должен во время передача престола, короче, агар руси короче донад, ман русикати мегум бо тоҷикиша тарҷума мекунем шумо да. Барои ки ман азёд карагим да, ҳамаш кала да. Император во время передачи своего трона, до передачи своего трона должен изгнать своего народа в том страну, где его покровительствует, кадом давлате ки ҳамон покровительствовать мекунад, и там его должен, короче, потом мегӯд ки ҳамонро давид кунем, чтобы новый потом, короче, мемонад дошта, чтобы ино ҳамон ба буроду ҳамон сулҳовар шавад. Короче, ҳамихе ки император вақте ки наздик мешавад қудратиша додан дига нафарба, вай бояд мардумаша ҳамихе давид кунад ки мардум ҳаракат кара баромада буравад. Буромада бурафтан асосан массава буромада бурафтан аз соли 2009-2010 сар шуд. Ина пешаки қати покровительстваш маслиҳат мекунад. Покровителаш Русо буд. Ина покровительстваш ҳамун Русо овардаги Эмомали Раҳмона Русо ки маслиҳат мекунад, мардума ҷимат мекунад ки шароити хуб намети буромада мерад. Вақте ки унҷа ба ҷамъ шуд, болемени ҳаёта фаҳмидост, бо гашта уҷада давид мекунӣ ки мардум чтобы ҳамун шоҳе ки бояд нав биёд, ҳамун ба чӣ кунад? Саҷда кунад. Ҳама хел мешавад. Акай Умед марҳамат. Салом алейкум. Ҷастем. Алҳамдулиллаҳ, хуб ҳастем. Каме кор доштам ки баъд як дидам ки барнома рафта истода, гуфтам каме ки хуш шавем дар ин барнома. Акай Умед ина хеле кепкам роӣ кардагиан, оли роид мекунад. фикри ақидаи худморо ба ҳамшаҳрвандонмон, ба халқи тоҷик, ба бародарони муҳоҷир, ба бародароне ки дар олмон истиқомат мекунанд расонда оқибат ки ҳаматон дида истодем ки аз тарафи русҳо чӣ хуб одаме ки мегӯянд ку мазан ба дари касе ки мезананд ба дарат, инаку чанд соле ки ба дари мо заданд, ба мо мушкилӣ карданд, моро душворӣ карданд, илму фарҳанги моро зери по карданд. ана ки имрӯзаш омада истода ки ҷавобашона гӯянд, марҳамат, бибинӣ ки чӣ гапо шуда истодааст, чӣ гапо рафта истодааст. Барои ҳамин бародарон акнун вақти он омадае ки мо вай кунем, каме аз хоби худ мо ҳушёр шавем, бедор шавем, бигӯем ки мисоли гап анами гапо шуда истода. Дар ҳақиқат ки бояд мо дастгирӣ кунем якдигарро, ватани худо овод кунем, ватани худоро пешбарӣ кунем, забони озодона ба якдигар расонем фикри ақидаи худмонро. Анамин вақти озодию вақти гуфтору вақти чӣ омадааст вақташ ки бояд мо амал кунем, дастгирӣ кунем якдигарро, баҳс кунем ки ғарибиёда гаштан, бас ғарибиёро овод кардан, ватани худмо овод кардан, дар кораи ватани худ мода бошем, ба фикри якдигари худмо, ба дастгирии якдигари худмо бояд бошем. Бародарон, ҳеҷ ки ки дар ин ҷо ки баромад мекунад аз пушти вазифаам нест, аз пушти мансабам намебироянд. барои ҳамин фикри ақидотон рӯшан кунем. мо бори бисёр муборизаҳо ҳастем ки мо бори бисёр инсонҳое ҳастем ки мисол розӣ нестем дар ҳамин камбутиҳои ҳамин ҳукумати мо ки баромада гав занем фикри ақидаи худатонро. ягон кас бошад савол ё ки ягон пешниҳод, марҳамат гӯен, баромада ба фикри якдигар шавем. касе ки моро гӯш кардаеста, Акай Умед муовини ҳаракати сиёсии демократии Тоҷикистон аз ноҳияи минтақаҳои ноҳияи тобеи марказ шаҳри Душанбе, касе ки бачаҳое ки ҳаст алоқа бироен қати Акай Умед одами хуб ҳастанд, бачаҳои местни ноҳияи тобеи марказ суҳбат кунанд, мефаҳмонанд баъзе чизоро, он чизое ки фикру ақидаҳое дорем. ман фақат интизор ҳастам ки ягон кас баромад мекунад дар ҳамин ҷо бас мекунад. шумо бояд пачаше бояд баромад каранд акор мардум ба хитона як мавзӯъ интихоб карда бояд баромад кунед
гап занем акай Умед любой темада ман гуфтагиём касе ки ҳатто Эмомалӣ Раҳмон таъриф ҳам кунад намедонам инами 24 ҳам таъриф кунад Муҳиддин Кабирӣ ҳам таъриф кунад пожалуйста мо ҳама тоҷик аст иҷа ҷанг барои вазифа мо барои вазифа иҷа мо барои ҳайку мардум қурбонӣ нашудани анамин бозӣ даромадагар дигар ягон чи мардум бояд қурбонӣ анамин бозӣ нашавад барои вазифа мардума накушед мардум намедонам коргари мақомот афсар солдат милитсия намедонам амният прокурор намедонам ягон касе ки анамин бозӣ шумода меафтаду мегӯ 24 меқапам у хуттон сохтагин намедонам мегӯ ҳизби наҳзада меқапам ушам хуттон қати ҷура ҳама ҷураем фаҳмидед ӯро подстава мекунем шикор мекунам ӯро зачем барои ҳанами қа чизо мо буромадагем чи мардуми блогер чи намедонам бизнесмен ки аз ҷониби ҳукумат бо ин тарафа чиён накунен хеле корора як этапи бояд як этапи хуб ба омадан дар кор шумо аз ман калон но ман хондагӣ ман диплом дорам урегулировани политических конфликтов ҳамин вақте ки политический конфликт слишком баланд мешад шкалаш ман хондагӣ дипломирований международный уровень қати ки медроем мо ягон чи нестем не ки инсона критика кунад нормально критикаи бояд қабул кунӣ но ҳақорат натиен критикаи хеле нест ки намедонам бурои ҳақоратӣ инамин ау тараф тоҷика ҳақорат там фейсбук медорои ҳақорат намедонам тикток медорои ҳақорат духтарои нишон додан зана нишон додан накунем этапи нав бигузарем этапи нав бояд уже шумо мехоҳем намехоҳем мегзарем бовар кунем як савол бародар як савол ами тамоми муҳофизаткунони халқи тоҷик да амният милиса ва дигар коркунои ҳифзу ҳамун чизи худ мо ки бай кардаганда дар дохили ватани мо ҳастанд ҳамино савган хӯрдагишон аз барои чӣ савган хӯрдан барои як қабиларо ҳимоят кардан ё ватану модар ва халқи азизам барои вақте ки қасамёт кунӣ акай Умед ман шумода мегӯям шумо вақташда коргари вай будед коргари ҳамин давлатӣ будед қасам хӯрдам ба номи фаҳмидед мардум мешавад фаҳмидед ба номи мардум ба қонун конститутсия фаҳмидед ба сарзамин замин ба шахс намедарад фаҳмидед замин мешавад анаме хел буд ягон ҷо бояд қасам танҳо армия ба фармондеҳу қувваҳои олии мусаллаҳ мегӯяд Эмомалӣ Раҳмон аст фаҳмидед на лекин қасам дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ касе ки донад ба мардум буд ман ҳамихе қасам хӯрда будам соли 2007 вақте ки кор ба шурӯъ кардам вақте ки 2006 ҳатто кор ба шурӯъ кардам ҳамун 2003 ҳам завшни гирифта кор мекардам военни суди гарнизони ҳарбӣ да кор мекардам суғда ҳамунҷа дам қасам ба номи қонун ҳаст қасам ба номи мардум аст қасам ба номи хиёнат накардам ба давлат ба сарзамин ба қонун ба мардум фаҳмидед ҳаст қасам ба номи шахс нест ягон ҷо ба қасам нест ман шумо ҳозира худаш бояд саволи дига ҳозира худаш ҳамонҳо қасамҳои хӯрдагӣ савғонои хӯрдагии худашонро ба иҷора оварда истодан ба амал оварда истодан ё анакун гӯш куненда шумо бояд якчие донед структури Тоҷикистон ман вақте ки баъдан вақте ки изучат кардам потому что ман кор накардагӣ структури Тоҷикистон падарам кор накардагӣ правильно худам дар омадам ман ба нав системи ин нав чихе ки майдони сиёсӣ нав буду худам ихтиро кардам ман майдони сиёсие ки объективӣ набояд бошад сохтам хондам иҷозат гирифтам ҳамаша кардам ҳамин бори ман ҳамунҷа изучат кардам системи Тоҷикистон извне контролируется фаҳмида мардум медонад дар он ба офитсеро ҳама медонад ки ҳамуноя
давид доранд, пресс доранд, фаҳмидед? Пресс дорад, фаҳмидед? Киҳо ҳамун русо, фаҳмидед на? Русо буда асосан ҳамуно идора мекунанд. Эмомали Раҳмон вақте ки нигоҳ кунед чӣ караги? ҳамхе сохтаги ки амнияти айку ҳамун русо кард. Инаш ҳам тоҷик. Гӯш кунед, амнияти олмон, например, амнияти олмон, амрикои ман мебинам, қатъиҳошон суҳбат мекунӣ. Шумо амният бошед, ман агар милиса бошам, нисбати якдигар мо кор намекунем. Медонед шумо амин? برای اون که هر ما یک ملتیم پروسه میفهمونیم شما فریاد میکنیم اگر شما امنیت باشید اگر یگان جو به خطا رفته سو باشید فریاد میکنن سراز دور میکنن ایکور فهمیدین ایکور دور میکنن اینم خیلی خطا کردی میگن تمام پیشگیری میکنن پیشگیری فهمیدین امنیت ما مقاماتای ما میدونی چیکار میکنن پیشگیری نمیکنن مقاماتای ما شما امنیت باشید منو میبرید من میلسا باشم محکم میکنید فهمیدید من رزولتات میکنید او прокурорش میگیرد میلیسا رو رزولتات میکنن چیش коррупцияш میگیرد короче امنیت رزولتات میکند امنیتش میگیرد коррупцияш رزولتات میکند анам хели кара партияги специально искусственно همین روزا جان همین روزا همه خیلی تماشا میکنیم از شبکه‌های اینترنتی عذاب خلق خودش ما کو در دوری داخل تاجیکستان هستیم میگم که البته داده نیستیم که شما نمیخواهید وای کنه نوار کنه این خیلی کار کنه این خیلی کار کنه ما دیده نگاه کرده هستیم میبینیم که چی کار میکنن لیکن رزولتات گفته که شما بسیار رزولتات خوب کرده است از احمد ملیسا خلق درونی زندان کرده است زندان کرده است آیا اونا فکر ندارن که روز میشود که در جای خلق میشوند از وظیفه‌هاشون دور میشوند از کارشون دور میشوند آدم عادی میشه که دیگه یگان جا قدرت ندارن اونا فکر نمیکنن که همین روزش میشه که اونا درون زندان میشن همینا حذر نمیکرده باشن من در اون با آدمایی که هستم گپ میزنم صحبت میکنم میگم همودا ایجاد من خیلی کار میکنن که امید سیستم هاشون من مثال اینا یکونیم سال شد فعالیت دارم گپ میزنم این آدمایی که هستم اینجا میلیون آدم من خیلی صحبت میکنن ریال نه تلفن قطعی ویدیو قطعی گپ میزنیم ما همش من دیدگی من و یا دیدگی لیکن یگان تی همون یگان کار شدگی نیست دستگیر نمیکنم برای چی برای اون که من این جایی که من شیشتیم انم اینجا کنترل ده فهمیده نه بلکه از جانبی من کنترل با من از جو اینا پول نه همو اپریدیلونی دولتو اونم کنترل رو گرفته که اینا ما امضا موندگی یک کاغذ کی فهمیدین که توجیک پادستава میکنن میفهمن فهمیدین چه میفهمن через اکانت через دیگه چی فهمیدین که اون همینا چه استنوید میکنن برای اون که در این مخالفا بیان آدماشون وارد شدگی فهمیدین وارد شدگی استنوید میکنن اون طرف میتاد اون طرف خیشاشون شتاست کارگرای مقامات خیشاشون فهمیدین یک تا خیش کارگری مقامات جیانش اروپا دای بیجید فهمیدین انا ایجاده این میگیرد صورت سکرین شات میکند وای میتاد چی به دیله ها مخفی چی به دیلی دلیر مخفی دیلی نمیدونم عزتی امون مخفی دیلوی نمیدونم زوخیبک مخفی دیلی اونو پیر محمد زاده بود که ژورنالیست وحدتی بچه‌ها همش میسنی هم تو شما همونو مخفی برای چی برای انا همین کار اینا سکرین شات میکنن اون طرف میتن یا مخفی میکنن آدمو سود میکنن انا همون معلومات میگرفتگی انا همین طرفا بیشتر است برای همون حاضر کراچی من شما میگم من این چیزا открыто گفتگی даже سازمان ملل متحد من گفتگی این چیزا ژنوسکی конвенция گویم 1951 о статусе беженцев политических беженцев 4 направлений 5 направлений беженцев это одна из амод медонад я фамилия амод даёд это одна из вид деятельности чтобы установить инакомыслящих и демократических людей фамилия ин яке аз методе ки установить кардани демократически мыслящий человек фамилия ва настоящая оппозиционная система ва изолирован например эмомали платить мекунад установить мекунад изолирован фамилия барои ҳанамиқа мо амота сохта будем пеш аз ана ин ҳаракати сиёсии сохтан амота мощни сохтаги мо фаҳмидем ки вай установить карда намешавад ҳамаш аккаунташ дигар 5000 канал дорад
ҳозир 5000 канал дорад ки мехи сар метад ку ҳар якташ намедонам агар шумо ягон кас моқати чинам накунед хеле чӣ мегӯд муқоиса мекунед накунед ки 5-6 канал дорад ки ҳама хел метун ку записа мепартод ку ҳамашда мебарад 5000-6000 канал ютуб да топ мехӯрад ютуб инстаграм тикток фейсбук ҳама ҷода топ мехӯрад як нафаре бинад агар 5000 мебинад 10 нафаре бинад фаҳмдед 50000 мебинад 100 нафаре бинад 500,000 ина миллион шудагӣ аю 100-120 нафаре мебинад бовар кунед ман бояд саволи дига дорам системи ман сохтагӣ мо барои власт хестагӣ не рости гапа мегӯям мо барои мардума қурбонӣ накардам ман худам қурбони ҳамин ошидагӣ бозиҳошон ҳаёта месӯзонам нагла ҳаёти инсона мегирам месӯзонам бо наёмник роҳӣ мекунам киллер роҳӣ мекунам сари мада чӣ роҳӣ мекунӣ ин роҳӣ мекунӣ мебира ҳарон ҷанозаша мехонам кӯчаву кӯчада роҳӣ накунам саволи дигам иззат саволи диги ман ҳамин аст ки анамун модарони мо дар тоҷикистон манабҳо хоҳаро бародаро падаро ҳамин як навори дига шумо партое ки ҳам наворе ки дар дараи варзоб гузарондан як ва шона ҳамин камеша нишон тие ки ҳамин дар чашми падару модарону бародарони ба номуси худ мо расонем ки чӣ гапҳо рафта истоданд дар бораи ҳамин чӣ гап мегуфта бошанд варзоб да ҳамун занакора ман ҳамин навор ҳамин кӯтоша акай умед ман ба ҳамун навор ҳаст 137 нафар мара тамошо дорад акай умед шумо ака ҳастемада ака ман инамиҷа пеши ҳамата мегӯям лекин вай запис ҳамун агар касе дида бошад духтарои тоҷик ман ҳамиҷа мегӯям хитоиҳо кати рақс мекунанд баъд як нафараш мешинад ҳамун чош метовад ҳама ҷош ҳамаҷоша нишон нате ҳамун камтарак нишонте рақсошона тамом ҳамаҷоша нишон нате ман медонам куҷош ҷои айбиша нишон нате кӯтоҳ карда ки дар гӯши падару модарону бародарони ба номус расонам ки то куҷора духтарои мора наверу аверу тоҷикои мора мисоли гап ба куҷо оварда расонда истоданд кӯтоҳ карда ман намедонам агар калоно ҳаст аз ман инамиҷада агар чат дамишта бошад калоно ман бугӯям ман мемонам лекин ман номуси духтари тоҷик аст рости гапа мегӯям номуси зани тоҷика яъни хачу не знаю я по-другому намешад ва номуси мардуми тоҷик мардуми зани тоҷик модарони мо хоҳарони мо қатъи назар вай кӣ набошад вай ролика монда мумкин не просто ман шуморо фаҳмидам барое ки бисёр одамо фикр мекунанд ки мо дар ин ҷиҳат ҷангандозӣ карда истодем барои вазифаи худ мо барои ваи мо номуси қатъи майли ҳозир ман ҳамун записа майли акай умед голоси баробар доран ҳамин ҳаракатда шитоби дига конфессия дига минтақаҳое ки мисол акай умед шомили он минтақаҳо ҳастанд ва ё ягон чи придуман накунанд сейчас бародар ака ки гуфтанд ки мисол ака мо гуфтам мумкин нест мондан барои номуси зани тоҷик аст барои ин хела ролико ҳазора ролико ҳастанд ва ҳоли цветочки просто номуси зани мардуми тоҷик хоҳар додар модарони мо просто мо намехоҳем ҳазора ролика ки ва страшный мефаҳмӣ акай умед мо намехоҳем ки зану хоҳари модарони мона ҳамехай худомо нишон дим мо барои худомо медонем ки чизе шуда истодааст ин ҳамин ҳолат ба маҷбур карда оварда истодаанд ина ҳама медонад мардумам медонад оё ту фикр мекунӣ ки мардум намедонад
مردمای همون جایی ما همه میدونن همین حالت فکر شما در همین کار برای چی فکر دارید شما؟ قسم حفظ حقوق ملیسه ها گپ زدی بسیار تو فکر میکنی که همین خیلی حفظ حقوق برادران هستند بله هستند نوسری و یا دیگر ها هستند اونها مجبورند برای یک لقمه نان دو کودک دارد کوارترند گجا با جورشین 1000 سومون اویلیگ میگیرد و همرنگ من تو یک جا برامده نمیرد کوکر نمیتونند مثال کودکش پویدنش دکور چکو کردنش دکور دمش درون رودش بیرون گشتش فکر کرد خود با اونها با آمده کلتا کامنداش بالای حفظی حقوق با همونو گنده نه و یا بد نیستن و یا برادران من موی تو هست لیکن да мо байношон ба ҳай семья без уродов не бывает основной ваё боло бистодего ҳамин ҳолат ба оварда истоданд ки ҳифзи ҳуқуқ коргарони ҳифзи ҳуқуқ номаш сиёр шавад как будто милиса ҷинояткор одамкуш эсин просто хаёли мардума мнени мардума бар ҳифзи ҳуқуқ ҳамин хел ташкил карда истодаанд ту як одами умни одам мефаҳмӣ ту мефаҳмӣ но одамоям мефаҳманд шаҳрвандо мефаҳманд муҳоҷироям мефаҳманд он азоби муҳоҷироне ки дар русия шуда истодааст масҷидҳо шудааст он ашковара ина ҳамаша мо медонем фикр каросе туям фикр мекунӣ но муҳоҷир ба муҳоҷир ҳай он муҳоҷире ки биромада инҷа барои як луқма нон аз барои кор мебурод $200-300 меёвад як бало кара ҳамин россия мебиёд корша мекунад он муҳоҷироне ки назди гирди пеши ту ба ҳай $10,000-15,000 расход мекунад ва германия мерад назди ту гаштад онҳо оё муҳоҷиранд ман агар $10,000-15,000 дорам ман муҳоҷират намерам ҳамна хурда мегардам همینجا ما یک چی میگم که آنها آیا آن آدمانی که 10,000-15,000 آنها مهاجرند یا نه من همین سوال شما را جواب میتیم روزای نزدیک من امیدی قربان شدگی بود بسیار بچه ها گردشان جمع شده بودم من همین گپ شما را همین سوال در سر من اومده من گفتم که برادرها کو اگر خفام شوه نشوه گویم شما یگان طرف چی نیم فقط فکر من گفتم که همین بیناموس آدم همین کارو میکنه پول زیاد میتیم میپرتو میبیام اینجا خودش میپرتو در همینجا خودش در پول سوسیال گفتنی پول میگیرن 500 یورگی اوه خورده یگان کارم نمیکنه یگان کار حساب میکنه نمیکنه کارشون نیسته ما هر میامینو دو میرسانم که اوخی برادرها یا یکی وای کنیم خود یک تا زن میگیره 4 تا کودک همش با общий объем где-то 2,500 еврош метиам на хурда хор афтад худошона беженси дуро харагид инам хейри фириб кара мегам тамом инам реал изад бо баъзеш мешинад мегӯяд ки фалончи одами ҳукумат не ту ман бори гап зан ана мо одамое ки гӯш мекунем ту ман бори буро гап зан ку бинам اونمون نمیدونم نمازم میخونی دین بیان سختی بازید من اشکار میگم من باریم برو کریتیکا کنیم عملی رحمانه من اگر ایکو تو در رفته ایکو بردن ایستادون نمیدونم خدمت تا نکدم کو لوبای چی بگو نمیتونی میترسی برای که پول روی میکنی تو تاجیکستان ده تو دن روی میکنی دن خیلی آدمایی که مثال همین دقیق گوشه ما ایستادن همین ما خبر میبرم خبر میتیم تو اینو خیلی منم میکشن فقط دیگه یک کس دیگه میکشن فقط دیگه میکشن تو کی همین کشتار میشه آخی سوال جواب آخرت شما فکر نمیکنه که این برادرها با عقلی با چیز تازه با دل نیت خوب برآمدگان همینجا
چی میکنن که در وطن خودمون با چی کنیم هممون یک جور شویم هممون یک جور شویم اكو میگویم که آوادی میگن که وطن ما آوادی تینجی امونی صد برشکور جناب میگن خیلی خیلی گپا میگن آخه شما چیکار میکنید اگر اینجا پول کلان میخواسته در تاجیکستان هم پول کلان کار کرده میشوه بسیار چیزا هست که کار کردن فکر عقیداتون عمل کنید بسیار تجارت خوب کار کردن میشن فکر دارین ندارین شما آبادی کردن برای خودتون آبادی هر یک خاندان آبادی خودش گوزنه که شما یک خیالات ما 10000 15000 میتین آلمان میبیوین دیگرا در تاجیکستان بیچاره نداشتگیشون فرزنداشون قریب در درون عذاب در درون بازارا با کلاشکا چینی کرده و ماشین شویی کرده زندگیشون برده ایستادن مادرای تاجیک حاضر اراوکش شدین باور کنید در غریبی ها من یک اپای داریم اپای شاروز در غریبی کار کرده مردی کار آمده ای مردم میفهمه شما مردی کار زن مردم شده کای ما تاجیک باز اینم این کوچه و اینم میروز با اینم خیلی جنگ کباسا بود کو رزبار داشت خطی یک دیگه ملت که اینا زنی تاجیک اینا گیریه میکنه اینا من راست شو میگم اینا زنی تاجیکه اینا این روز رزبار داشت اینا این روز اومده فهمیدین یک ارمیان من میلیون چیزا های همه چی همین ما نشون بتین ای گناهگار رستم اینا می آشکار من ترا میگم رستم تو مرا تماشا میکنی گناهگار تو پاتپول نوجه تا پرزیدنت اعلان کرد و پدرت پنسه بونم برای ما اماملی دا واپس چکنمش هم اماملی رامونده او پنسه دا میرود اوجا هم میگرده رستم کدیسته اینا می کشته است قتل کدیسته زده است شکار کدیستی تو مردم کدیستی میخوایی که ما بگیریم سنگ و قلوخ دست مودا اینا می آشکار میگم من تو دا ما سنگ قطع میبرویم تو مراد نمیدونم میکشی نمیدونم نمیتونی تو من ترای نمیدفع گرانت میتونم که من باین سر نمیستم فهمیدی نمیتونی او армия ترا نمیدونم армия который управляет командир который со стороны овцов армия львов который управляет командир который овца все они будут в жертве вот он командующий там як шорух диё вай шорух дасти диза капидеги не зура турги ҷо мемуни намедонам ин ман тира ошкор мегӯям уҷа пирраи одамои хуб ҳамҷода кор мекарди من نمیدونم من نمیشناسم شاروخ کیه شاروخ ҳамун бачаи саидфатто айку як начальник уголовной розыскаш инам ин бозиҳои ташкил карда бо наёмник нанимат мекунду ма операция мегзаронум мегӯд бо олмонда одам меёводу руд сиёхе просто ман агар бихоҳам ку инам шорух гӯш кардеси ку ҳамун биқинат да меистам мезанам неки ман намекунам пака намекунам фаҳмидӣ тоҷикистон ман шумо да ҳамқа гап мегӯям ҳамин тоҷикистон аз агар бигирем агар чиста як ҷое ки ҳамун пешинанги ҷангодам гуфтаги одамо ман шуморо гуфтам ҳамун митингое бинем солҳои ҷанга ҳамун касе ки худиша митингда нишон дод ҳамаша киштани ки кишт ӯ ҳамун дастшонда латта буд намедонам гуфтан якта плакат бардоштан ки кишт шумо ман мегӯм мардум озодӣ танҳо ба тариқи озодихоҳӣ партизанӣ мекунӣ худат донӣ худо донад таҳлил кун анализ кун муайян кун амал кун худат донӣ худо донад аккаунтат ҳама вақт дига чӣ бошад дига аккаунт ки любое время подписаться кун тамом анами хелай ку мераси мақсадат да дига хел контрол дорад ман шумода мегӯм дигаро контрол дорад фаҳмидем контрол мекунам мезанам фаҳмидем накунем ман шуморо гуфтагӣ борем бикунем ҳаматам хел бишав аввал баъд ман мегӯм бо чӣ кор карданам ино теория ки кор мекунад теория ки нависта шудаги чиз қати кор мекунад тоҷикистон чӣ куратораш урусоям бошад урусои ҳамуқа политикада доно нестанд аврупои ҳамуқа доно нестанд рости гапа мегӯм ман шумода
Америка هم فهمیدین اینجا специальный одаму айкан میره اختراع караги анаму اختراع караги ها که وقتی که تو هستی تو یک تا چیزی نو اختراع میکنی انا او رولوشن میکنه فهمیدین آن چیزی که کهنه بود و رولوشن نمیکنه من شما را میگم قربانی میشین پروستا اما قربانی شدن مردم نمیخوام من میخوام که minimum ki g'olib Tojikiston davlati mayda minimum katayku 3 soatda можно. Короче, 3 soatda man shuni garant etaman ki meshavam. 3 soat. 3 soatda pol nemegiri. Ham proyekt ayaki специальный proyekt ayaki 3 soatda pol nemegirish. Tamom. Unja hamma tojik ast. No, agar ino nakhohad, agar meshavad, yo mekhohad, namekhohad meravad. این روستان زور میزند شاروخ زور میزند نمیدونم بزمک زور میزند منصور زور میزنی کدام زور میزنی میری просто نیست خودتون میدونین که همون نمیدونم لینوبوتی هم وقتش تا власть دستشون بود من مردمی سوختم لینوبوت هم دستش تا власть بود رسورسا بود سویازا بود علاقه ها بود لیکن نتونست داشته اومدن گرفتیم برای اینکه پشتون تقا بود من شما نمیگم این همین چند تا آدمه که روی کردستن زدستن کشتستن مردستن برای اینکه نمیشود من هستی دارم هستی من اونم یگانه من این همین دنیا رو نگاه میداشتگی خدای من تمام پروستا نکنین جنگ من یکم وقت بودم نکنین پروستا اگر خواهین که قتل خون گو خواهین اگر من گفتگی همه طرفا مو تیار اشتما уверенно میگم چشم ده نگاه کن کپکم میگیرم در کور شود уверенно میگم که خون نامه تیارم اگر شما خون بخوری من چیکار کنیم شما ما را بزنین ما تماشا کنیم ما تماشا نمیکنیم ما مردمیم ما نخوردیم ما نه این طرف ده بودیم نه اون طرف ده بودیم نخوردیم این اینجا ایستادیم نخوردیم ما نبودیم آخی پدرامون نبود اوچهامون نبود بابا نه این طرف بود نه ما همه را حرمت میکنیم سببی انا همین روز دا آمدن مردمی تاجیک یک بار پیش آینه دا بیستین این همین امام علی رحمان نه او امام علی رحمان دیگه گوش نمیکند فرزندوش همون سویت نیکوی رستم نمیدونم کسی که هست اونم یوشوی که هست برشت ایستادگین همه تایکو استنوید کرگی مردم میدونن چیکار تو میکنن من نمیدونم من پروست هم میگم که خونه به خونه در پدر گودک میدونن شما چیکار کردین مردم تراوید کردین کو برای رستم ایستاده سویت نیکوی همون امام علی اوی 500 ای امام علی فهمیدین اونم سویت نیکوی امام علی با این میجه همه علیش دورن کو یا مثال اینا کبیری همه یه بار آینه دا بشینین نمیخواد خودت دیدستی نمیره مخم یه بار بگوین که سببی بدبختی مردم در که هر یک سیاست شناس همین گپ بود من نه شما سیاست شناس بودین خودتون سوال بتین ژورنالیست عالم اکادمیکت سیاست شناسد گنرالت رئیس حزب پرزیدنت یاردمچی پرزیدنت هر کسی که هستی خودت یه بار سوال ته خودت پروسه اوینه با ایست سوال ته همین روز به کی رساند به خاطر چی رساندم با گفتی کی کرم با گفتی کی گفتی خوجاینو کی کردن همین کارو کردن او خوجاینو تو اینستروکتاژ داد شما همین روز دا آورده رسوندین تاجیک اروپا دام آوردن فروختن سیو کردین تاجیک روسیه دام رزولتات کردین اروپا دام همه جا در تاجیک قربانی دادستین خوجاینو توندا مدنه خوجاینو توندا دادستین اچی میشد عاقبتش وقتی که همین ستایه اما یک ستایه گویم گر ستایه همون یک شیر رو باشد لبوی حیوان لبوی چیز همون سرجم روادگر زنده میماند حتی وجکش اگر همون یک تا قربانی دادن گیره اخیر دا نعبت خودش نمیگیره نعبت خود تند آمدگی ایجا شما هیچ کسی پسند نمیکنه من همون قمه دانم یکم کس شما دو باور نداره هم براتون دا گنرال مارشال لبوی کسی که هست افیسر هیچ کی باور نداره شما برای اینکه شما همین روز دا آمدین خودتون کردین خودتون فروخته شدگین
ягон кас фурухта шудагӣ нестем. Бачаҳои шумо Россияда мехон, хушрӯ ман намехондум, мана бачаам хондагиш нест, ман худам хондагӣ нестам Россияда. Намедонам бачаҳои шумо Аврупо, Амрико, любое ҷода бачаҳои шумо хон, хешу табори шумо хон. Шумо иммунитет доред. Шумо ҳатто иммунитет то ҳозира доштем ки гурӯҳҳои ҳизбои подпольно ташкил мекардем ки документ мегирем. Ина он уже медонад Созмони Миллияи Муттаҳид. Ҳама медонад. Ҳама медонад. Ҳама медонад. Уже вес дунё медонад. Шумо доштем. Лекин натонистем. Майли. Мо мардумем ку. Мегӯем окей. Ладна. Ин ҳами одамам роҳӣ мекунем, одамотонам мемирад, ама одамотон ҳаром мурдест, ай немирада, киштанда роҳӣ мекунем, ҳаром мемирад. Лекин ҳами қадам мо ҳоли гуфтестам ки просто ки накунем. Ман просто ман гуфтам ку ман европейский политика хондагӣ ҳастам ё политикаи дигар давлатҳои хондагӣ ҳастам, накунем. Салом алейкум Муҳаммад. Агар Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Шумо созен тинҷен ягон сухане дошта бошен гап занем. Оиди намедонам касеро таъриф кунен чи мухолифои роҳбарша чи Эмомалӣ Раҳмонӣ дута компания айда мо инҷа ба ягона мо саргардон байни кӯча даем ҳеч кида пачинаца намекунем. Ҳамин мухолифоиро таъриф мекунӣ ин тарафша. Намедонам Эмомалӣ Раҳмонро таъриф мекунӣ. ҳаққи настоящий ҳаққа номи худованда истода ман ҳаққа гап мезанам гӯё бо ҳаққам гап занам. Пожалуйста. Ин виҷдону ҳаволаи туда вобаста. Ман ба не. Сухани озод имрӯза мавзӯъ чизе ки метавонӣ бугӯ, чизе ки идея дорӣ, ҳамун пешравӣ, идеята пешниҳод кун мардумда. Гӯш кунам. Ман короче хай озод бошам. Ман шумо як гап шумо мада маъқул шед ки мақсад хулосаи гапи шумо, маънии гапи шумо ҳамин буд ки ҳози чӣ хеле мардами умни, мардами мефаҳмидагӣ, мардами чишмушҳои мардами ҷаҳондида дигар ҳолат доранд, дигар хел зиндагӣ доранд, дигар хел шароити зиндагишон дигар хелая. Мардами хов, мардами як умр дами меҳнат дар азоб, дар фиреб, ҳамашон як гурӯҳи ҷудо шудагӣ. Ҳамин системаи капитализмда ҳамин фикри шумо мада маъқул шид. Системаи партизанӣ на самом деле ҳози ягона роҳ фақат анамияй ки агар дигар роҳа бирай серавно ваё дараҳат озодихоҳ. Ака ино ҳамин международни ҳамин хуҷаинои ҳам хеле каргиан ки калимаи ҳамин партизана истифода набарад мегӯянд бисёр площадкада. Лекин ҳамина хеле мо истифода бурдагида партизане мо современный карги мегӯм. Ман чӣ хеле бугудгар информационно-партизанское движение мегӯм. Барои информационни ҳам мефаҳмонем, ҳама тарафа мефаҳмонем ки ҳақ гуҷодай, чӣ хеле бояд тактика гузаронад. Он чизое ки ӯ бояд мекунад, худаш мисол гуглда бидорад, хонад, худаш мефаҳмад. Мо ягон киса задан ба қатл ба куштор ба ранги Эмомалӣ Раҳмон мегӯд ку ман қатл ба куштор ба ё мухолифон мегӯд ку робара ман қатл ба куштор ба хун ба задан ба даъват намекунам. Ман озодӣ ба даъват мекунам. Озодӣ чӣ хел ба даст мебиёяд? Бо ҳамин роҳ ба аввал ҳама бояд тайёр шавад. Ҳама ки тайёр шуд, ман мефаҳмонам нови дуюм этапаш мегузарам. Дуюм этапе ки инами ози ёд додасиам, инами хеле мардум уже ҳушёр шудагӣ. Дуюм этапа мегузаронам ку тайёр мешен, сеюм этапа якум афтосам. Агар ҳамаи мухолиф якҷош, ман идея ма намегӯм иноба. То он рӯзе ки уверенность пайдо дарун биям накунам, ман намегӯм. Идеяи мана гирифта намешавад. Вай идея вай нест китоба, ягон ҷоба нест. Миллиард, триллиард, қилриард, намедонам тамоми пулои 31 сол гирифтагиҳошонро бурда тиянд, нест вайба. Вай ихтиро шудагӣ идея. Ҳама вақт революцию придумает гений. Фаҳмидин? Революцию придумает гений.
осуществляет патриоты, плодами наслаждается проходимцы. Но лекин ман ҳамаи систем сохтагӣ идафаш так проходимец намешад. Тамом. Мо мехоҳем ки мардуми як любой кас ҳаст, касе ки ақл, савод, дониш ҳама тарафа инкишоф ёфтааст, ҳамун дурундаам кадро ҳай, ҳама ҷо ҳай, ҳамун шавад мо ягон чи нест. мо тарафдор. мо пешравӣ мехоҳем. мо ҷанг намехоҳем. Ҷанг ҳамон одаме мехоҳад ки пул дорад, хурда истодааст. фаҳмидем? Хурда истодааст, ҳамун пулама нагирад мегӯяд. Ино барои маблағ ҷанг кардастанд, барои вазифа не, иҷа пул, барои пул, вазифа ва пул. ҳамун курсишон пул. мардума дань мондагӣ, мардум доля метанд инода, ино хушрӯ зиндагӣ мекунанд. ин ҳами хел, тамом. ира ошкор гуфтанд ако, чи ҳозир инами Аврупо дамайку, ҳами одамо ҳаст, инами любоят, бовар кун, барои проверка айку инами 141 кас тамошо дорӣ. Хидит биё, хидит, просто мухолиф шав. Мухолиф, ягон таш хуш нашав ҳаминоба, мухолиф шав, гап задан биги, ку ҳамино туда защита метан между народи. Намедонам паноҳандагӣ метан, наметан. Барои чӣ медонӣ? Контрол дай. Шартнома доранд ино. Фаҳмидем? Ман ин чизоро ҳамаш ман то уровени она буромадам, конгрессои США-да буромадам, намедонам Европарламентда ман буромадам. Фаҳмидем? Фаҳмондум солош қати рафта. бовар мекунем мардумӣ шавад гуфта. Ҳаминҷа ба мардум ба мо ба мардум ба иҷозат текта даромадам. бовар мекунем? Ман иҷозат гирифтам. ин майдоно иҷозат дорад. лекин мо мехоҳем ки як уровени нав да бурод тоҷик. ҳама гузаштагӣ аз кланови период, рости гапа ман шумода мегӯям. Нагӯем ки Америкаам аз кланови период нагузаштааст. Америкаам аз кланови период буд уҷадам. Например, клано буд ки фақат ҳамунои бачаҳошон медуд. Например, ина ман шумода мегӯям, якум президент агар Ҷорҷ Вашингтон бошад, дуюм Адам Ҷонсон буд, сеюм карочи Томас Ҷефферсон буд, чорум карочи бо касе буд, панҷум карочи бачаи якта дигара шуда буд. Ҳамидем? ҳамахе буд системаошон ки мешуд. Например, ина Ҷорҷ Буш старший буд, Ҷорҷ Буш младший шуд. Агар инами ближайши времеша гӯем агар. Но ваё як этапи нав ба гузаштагӣ. Унҷа этапе нест ки ҳамаи начальник милиса а як минтақа, ҳамаи прокурор а як минтақа, ҳамаи раиси налог а як минтақа, ҳамаи вазир а як минтақа, ҳамаи намедонам генерал а як минтақа, ҳама а як. Не, хеле чиз нест. ҳозир инами Ӯзбекистона ман шумода мегӯям. Ӯзбекистон ба дароен агар касе ки дар Тошканд аст, Ӯзбекистон аст, медонам. Ӯзбекистон рӯз ман чизе дидам ки худам ҳайрон шудам. ҳар як вазирша ку хешу табори ки аст ку оппозитсияша, дохил ба оппозитсия. ҳай Ӯзбекистон ба ҳамуно блогерош, ҳамуно ҳар як вазира хеши ки буданаша, хеши ҳамун роҳбари давлат будагиша ку навистагӣ. инами соли таваллудаш фалон чихе хешу табори дорад, ҳар як вазир ҳамунои навистагӣ, ҳамунои уҷа алиш мекунад, не патокаш ба. Фаҳмидем? ин анама хеле мегузарӣ. ин хеле не ки оппозиция Ӯзбекистон дохили Ӯзбекистон да, оппозитсияш дар дохили Ӯзбекистон ҳамуно ана ҳамин видеоҳои бировардагӣ ки будроен TikTok да ҳаст то ҳаст, ҳамуно да нависен, ҳатто ҷавоб метиҳад. Дар ини Ӯзбекистон баваё. Точ суратша мондагӣ вазира, хешу табори ки буда навистагӣ, рост. А чӣ ба мо монем қар мекунӣ? Чӣ ба ман монам қар мекунӣ? Девона меш ки ҳамаи вазир а як ҷо, а як минтақа номотон ки монам. Қар накун ту. Та ҳаққа қабул кун. Критикае нормально қабул кун. одамое мегӯӣ намедонам мухолифои ҳақорат метан агентҳо дига не, тра бояд қабул дорӣ. ту мехоҳӣ намехоҳӣ, тра маҷбур мекунанд, мегузаронанд. анамин система ба ай ту вобастагӣ надорад, ай Эмомалӣ вобаста надорад, ай вес клани ҳамун хуталону кӯлоф вобастагӣ надорад. ин чиз ин миравои система вобастагӣ дорад. миравои система ана ҳамин чиз ба гузашт. оппозитсия ман гуфта будам, 1 сол пеш гуфта будам, мехоҳем намехоҳем мегузаронанд, маҷбуртон мекунанд, мегузарӣ, ҳамат мегузарӣ. барои он ки объективни система мехоҳад дунё. барои анамун системаи объективни ба гузаштан бояд объективна бояд бошад.
حق اشتراک دارد. شما چیکار کردین؟ هم نکنین خیلی. همه تاجیک است. 2 سال تشیدی، 2 سال یعنی محمد شود پرزیدنت نمیدونم. 2 سال اونای اپای چروس نمیدونم وزیری مهنت شود جای آزاده شود نمیدونم. آزاده رحمان با نمیدونم اونو اینه مردک اسماعیلی نه اینه اسماعیلی سامانی نمیدونم گشت بعد محمد شود رئیس نمیدونم پارلمانت یا اینش پرزیدنت شود. فرقی خیلی نکنین شما. چی به کلمه پرزیدنت من میشم گفتن کار میکند. تو رستم باید تو دانی که تو باید قهر نکنی. ای کلمه پرزیدنت میشم گفتن انسان تو باید ایده پریدومت کنی. ایده تو ایده ما بقوتتر باشد، روشنتر باشد. ایده تو از ایده ما هیکو جالبتر باشد. انا این از правильный سیستم. فهمیدین؟ برای همون مردم اوجا اینا کلوبی نیستن برادر. من ترا میگم که اینا کلوبی نیستن، میدونم اینا خودتالانی هستن. اینا برده همون یک قوم ساخته استالین. من یک در موضوع گذاشته بودم اویدی اینا تاجیکستان نویسنگر میبرد هم رسس تاجیکستان نویسن или تاجیکستان نویسن میبرد ویکیپدیا. بعد ویکیپدیا بدروین ویکیپدیا که короче происхождение Таджикистана нависен меброд амун буромаден ё англисиш да вақте ки шумо ҳамуна нависен меброд бародаро ино хуталон хита нишонате бача али фаҳмиди хита нишонате али фаҳмиди фаҳмо чӣ кор мекунӣ нишон дода ҳам хе гап задан гир бародар фаҳмиди вақте ки ту намедонам ягон площадкаи мухолифот ҳастӣ площадкаи намедонам ҳукумат иҷозат додагӣ иҷозат додан критикаи политик майдони сиёсӣ ба иҷозат додан. ман шумо да мегӯм ҳатто авангард ҳатто ина мухолифое ки барномаҳо да медроен ҳамун майдон ба даромадан ҳатто вай ҳаракатҳои мисол запрещено мондагӣ вая қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ки ваё тоҷикистон ба запрещено мондагӣ ани ман мисол иҷа не иҷа метонад инсон нишон тияду. лекин вақте ки вай ҳатто буромада ҳукумата таъриф кунадам вай ба винедрени даркор коғази винедрени винедрен воридсозӣ мегӯяд номаша қонуни ҳамин забони худо мо забони чӣ хати гӯем мурофиявӣ хати бигӯем воридсозӣ қарори мурофиявӣ мезанад ва рапорт хати и хели ҳолато да президент шахсан иҷозат медиҳад. бояд ана ҳамон одаме ки ворид мешавад ҳамон майдонҳои мухолиф дига ҷода ана ҳамона худаш коғазша бинад бояд вай ки президент имзо монда ки дарофт агар не вай фальшивай то мегиран любое время. ина мирӯз ман тра мегум ки дуро агар уголовный рост бошам оперативник бошам ё амният бошам мегум ту будро гапзан ту гап мезани пага ман айкор мерам ҷурам ҷои манда як кас мешад ки тра меқапад сотка мезана результат мекунад. фаҳмиди бародар али фаҳмиди? барои ҳамин ин чизо ба шумо бояд бифаҳмед. ман ин чизоро гуфтагӣ мардумдам фаҳмидем. просто фикрата гуфтам ва фикрата бугӯ. не ки ин майдон майдони экстремистӣ террористӣ ҳам нест. ман ошкор мегӯям. любой кас метавонад бурод фикрата бугӯ мисол эмомалия мисол дашном накун ягон киса дашном накун фикрата бугӯи пожалуйста ҳама хел да ин ай ту вобаста аст бародари ман фаҳмиди ай ман не озодӣ на основани модди конститутсияи бигирем ҳамин модди то моддаи 47 бисёр не то моддаи 47 хонем бародаро инама қавода то 47 хонем то ҳамуҷаш шумо тааллуқ дорад мардум тааллуқ дорад дигарош уже ино ислоҳот 7 солу 8 солу ба манфиати худошон аст вай унҷоша не анамун основаша хонен ҳамон моддаи 1 то 47 ани шумо а 1 то 47 якум ба чӣ ба нанавистааст ки пешвои миллат эмомали раҳмон намедонам президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳаққу ҳуқуқаша нанавистааст. чӣ ба моддаи 1 да навист ки тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд демократӣ дунявӣ ягона аст. фаҳмидед анамин 4 калима сар кунед. агар ҳаминҷа да менавист ки тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд дунявӣ ягона ва пешводор менавист намедонам шоҳдор каролдор ё намедонам ё оилавӣ ҳар чизе ки менавист ҳаминҷа ба анамин калима мешуд.
یا شاهیگری میشو شاهیگری کنن تاجیکستان دولتی شاهیگری تمام همه میدونند که شاهیگری بوده سیو اگر اینو به اجازت تیاد برای اون که اینو به اجازت تیاد از شاهیگری شدن به اینو به اجازت نمیتیاد برای اون که نمیشد و به دیگه خیلی процедура شای معمول международный система قتی دیگه خیلی سیستم شای например اینا например نیدرلندی شاه دارد например Лихтенштейн, например, Швейцария бо Лихтенштейн ва ям отдельная давлат. Унҷо шоҳ дорад, например, король дорад. Ина Британия король дорад. Бо куҷо дорад? Монако король дорад. Уно ҷои боё мерад ку Монако. Ана унҷа король дорад. Ина мисол, например, ки Дубай король дорад. Но ва ё вилияни дар идоракунии давлат камтар вилияни дорад. Ва ё асосан همون правильно تقسیم میکنن همون چیزاشون например این دبی گیری دیگه دولت‌های گیری شاهیگریاشون چیه например یک منطقه یک تا منطقه به همون منطقه به دادگی نمی خطلانی به خطلانی ها به دادگی خطلانی ها راهبر خطلانی ها شیف همش یک تا راهبر دارن خودشون اداره میکنن همه بایگریاشون خودشون تقسیم میکنن همون نفتاشون خودشون میفروشن به منفعت خطلان صرف میکنن از سوقداش например سوقداش هم انا میخوام سیستم ساختگی بیایم авай системаи эмомалӣ сохта наметавонад аз эмомалӣ иҷозат наметиҳанд барои он ки вай патомок дакор патомок пушташ дакор пушт ҳафт пуштат бояд король омада бошад король мерад ҳамидем барои ҳамун тоҷикистон ягона давлати барои он ки тоҷикистон шоҳигарӣ намешад шоҳигарӣ кардан намемонанд барои он ки осиёи марказӣ аст уҷа дига давлатҳои ҳам ҳамаш чиай президентиай илоҷ надорад просто ҳамун нависад ки мисол пешво мешад бачаш мешад авлодӣ нависад я намедонам оилавӣ тоҷикистон давлати қонунiyot демократии дунявии ягона ва оилавӣ тамом чӣ оилавӣ баъд оилаи пункташа нависанд ба оила ворид мешад эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии тоҷикистон фарзанди эмомалӣ раҳмон рустами эмомалӣ раҳмон сомон раҳмон намедонам ҳамара нависанд подряд ки ҳамун конститутсия мо бинем ки ҳамино киян карочи конститутсия ҳастанд тамом ягон чи нест агар тонанд мана пожалуйста зачем ҷанг кардан зачем қатл кардани мардум ҳамин рустам кадестай ман гуфтам ки рустам бояд калаша кор фаҳмонад рустамам озодаям чӣ бигум ман лично ҳамихе мегӯям ки шояд эмомалӣ раҳмон چیزی کرد چند که تونست کرد نمیدونم چی مخالف و اپوزیسیونی که بود همونایی هم چند که کرد کسی که چی همون کسی که چند که تونست همه کرد لیکن و یا همه میتونست و اوجه برومد نو این نومی خودشه اینو فرزندی خودشون وقت نداشتن شاید چی مثال مخالفای راهبرش گوید چی نمیدونم امامعلی رحمان خودش گوید فرزندو با وقت نمیشد بسیار سیاست داده میشه ریال نفتن دکور و یا اخرانی که میموند اخرانی که امنیتی ها که میموند امنیت اخرانی که نمین گلمراد هم اخران هاش بود بیاخی همینا که میموند انا همونا جزیر میکنن فرزندوی چی دختره چی بچه فهمیدیم специально جزیر میکنن специально وایران میکنن فرزندای انمیخه آدم چی مخالفای همین مثال بچه‌ای نمیدونم اگر محیدین کبیری هم بگویی مثال همین بعضی کارا با کوش بود یا دیگرش همین انمونا میکنن انا همون آدمایی که برای دولتی سالم ساختن دولتی که اروپای ساخت امریکای ساخت من شما رو میگم لوبای کسی که همین دولتای بقوت ماشنی کرد کو ساخت از اویله نمیشه میگیرن یا مردم یا اویله نمیخواد باید هر دوش نمیشه دو تا سال بشتن ممکنه من هم خیلی میفهم برای اون که استوری که اروپای ساختگی من خوندگی زپسونده کیو ساختگی یگان توش نداشت یا نمیدونم امریکای ساختگی دولتای پیشرفته نمیدونم شویتزاری ساختگی دولتایی که ترقی کردگی ساخت برای اینکه اویله وقت جدا کردن نکرد وای نفس دارد وای طلب میکند از تو
дода меши, короче, да. Вот так, короче, ҳаме хе кор мекунад. Ҳами система ҳаме хе кор мекунад. Оилаи дар кор ки тоҷик набошад. Тоҷика оилаш калон кохи занам. Як қиёматам. Як қиёмат ки мешавад бо оиладорӣ мешавад, бо авлод, бо хешутабо. Барои давлати солим сохтан ана мехе система я бо будроен бо худтон бухонен. Ами Google хати основатели Европи нависен мебурод одамо. Амно ҳамаша дуроен бухонен историша, автобиографияша, таърихаша бухонен. ё историяи намедонам Америка инкишофаша, например, Швейцария, давлати намисол Қатар, давлати, например, бисёр давлатое ки пешрафта. Анамун давлатҳо ба ҳамун момент ба шоҳҳошон баъзеша шоҳ ҳам идора кунад бародаро, ҳамун момент ба ҳамуно ҳоли оиладор нашуда буд, барои он ки ҳама хел сохтан дар кор да, барои он ки мусулмони мо чихе ин чизоя бояд аҳамият дода. Оила ки бисёр уже нафс бисёр мешавад, хӯранда бисёр мешавад, ту уже чӣ кара наметавонӣ, ту уже муттаҳам мешӣ, короче да, ҳамхел они делает тебя, короче, айпишти вот мы там еще, короче, идора как наметони полноценно, бат муовинот я намедонам президент там бошир, ам дигаш одамоя бугуи гапта гуш намекунанд, барон ки ту ну ҷиянат хурде сай ман мехирам мега, бач чико мекунӣ? Всё. Я намедонам ну хисрбачат хурде сай ман мехирам мега, чико мекунӣ? Чико намекунӣ? Ҳама хел бояд ин чизоро бояд донӣ. Барои ҳамин али агар фикрат бошад гап зан. Tu çize fikir doğru, tu çi ideye peşniyat mekini? Muhiddin Kabiri ra guftem bachash chiko kadaye, amura ma nektar man nafahmidim amura. Man hamon vaqte ki man yagon kas man dar haqqi yagon kas çi namekinim, tuhmat namekinim. Vaqte ki man kor mekardam amҷоба odam zada bud, xay hodisai noxusham meshavad. Odam zada bud мошин қати хакм ман лишна одам занамгар ман турма мешдам. Ту одам бизани турма мешди. Айно намешаванд барои он ки хай ино иммунитет доранд чи амҷоба чи дига ҷоба. Ман ин чизара ман реал намегам. Миги чи оземи рустам инам ко одам мекишад турма мешавад, намешавад. Инам массава кушт, приказ дод ки массава инам Бадахшона қатл кунад. Намедонам приказ дод ки бирин қирғизкати искусственный ҷанг ташкил кунанд. Ина ми солдату армия мурд, дигарон мурд. Чиба савол ки чиба Эмомали Раҳмон мебуроду мегӯд ки ман кардам. Ин як коре ки гуноҳи ура, ман гуноҳум бисёрай, ман ба калла мегирам ҷомеаи ҷаҳонӣ, не ҷомеаи ҷаҳонӣ спутниковай, ҳама чи контрол дай, ҳама чи мебинанд, темболи хеле одамоя 24 соат назорат мекунанд. Ҳамон Рустам приказ додаги шаyd. Ҳамин спецслужбаи дига давлатҳо ба. Вай уже муттаҳам, вай уже қатл, геноцид кардаги, вай уже преступление содир кардаги, вай ба нисбаташ компроматай. А компромат будаги инсона чӣ хелро бари давлат мемонӣ ё озодаш намедонам. Ё намедонам ин вақте ки ту компромат дорам, нисбати ман ту компромат дорӣ, ту ман чӣ хел мешавам роҳбар ки ту мана идора мекунӣ ки брат ё не? ин правильный чиза ман гуфтаистам. А Тоҷикистонда одами тоза дар кор. Барои чӣ? Тоҷикистон якумаш ин ки замини Тоҷикистона додагӣ. Тоҷикистон вақте ки замина дода буд, ҳатто бахшиш акад мақсадам чӣ буд охи? Вай ман кор надорам, вай мошин зада чико када. Не нақши сиёсат да гуфтем мақсад чӣ хел буд? Вай худаш депутат буд то ҷое медонам. Муҳиддин Кабирӣ депутати маҷлиси олӣ буд. Манам акун сиёсат боқад кордор набудам он вақто. Депутати маҷлиси олӣ буд. хад ҳамун ҳисоби 30% ки ҳамун оштӣ шуда буданд, омада буданд, ҳамаш аксарият ҳамун одамо ҳастанд, фарзандои ҳамун одамо ҳастанд. Ман иноям эътироф мекунам идеологии демократияшона, но як системаи оилавӣ идоракунӣ ҳастай. ҳамонша ман просто эътироф намекунам. Просто ман мегӯям ки ман мардум ҳастам, ай мардум баромадагӣ ҳастам, интереси мардум ба ман афзалтар меистад аз интереси любой инсон. Но худошона ҳамчун сиёсатмадор ҳамаша эътироф мекунам. Ман ягон киса дашном кардаги нестам.
но критика мекунам да правда ман мегум хатогии ҳамино буд ки мо ба ҳамин рӯз расида омадем. Агар хатогии чи Эмомалӣ Раҳмона командаш, чи Муҳиддин Кабирии командаш, ино команда ки кор мекунад бародар, чи ҳамин командаҳоя хатогиш намебуд бародаро, мо мана ҳамин рӯз ба расида намеомадем, иқа Бадахшонӣ намемурд, иқа далери Эмомалӣ, иқа журналисто турма намешуд, иқа муҳоҷир саргардон намешуд, иқа инсон беженс гуреза намешуд, иқа одам намемурд. Ман ҳамихе мефаҳмам. Ман лично инамин чиста таҳлил, агар командаи солим мебуд, командаи солимаш ҳамин ки идеяи солим кати кор мекард, идеяи солим ҳарду ҷониб, но идеяи солим набуд. Идея танҳо якта чиз буд, нав омадан бояд ҷамъ кардан дар кор, майли ҷамъ кардан, майли хурад вай вазифа заслужид кард, шояд кард, кор кард, омад шиш, майли хурад, но ахир дар хонаи мардум ба даромадан, мардуме ки шуморо нигоҳ мекунад, ҳамаи ҳаминое нигоҳ мекард, налог метад, намедонам муҳоҷират мерад, банкати пулроӣ мекунад, ҳамаш инами куртаи либоси ман аз ҳисоби худам, ман рости гапа мегӯям, ҳама чизам аз ҳисоби худам, лекин ино гуфта наметонанд ки ино куртаи либосашон аз ҳисоби худшон наметонанд, ягон вақт наметонанд, барои он ки куртаю либоси ино аз ҳисоби мардум буд, то ҳозира ҳаст. Барои анамиқа ман ҳама мегӯям ки командаи солим, но мешад хатогӣ мешад, бояд ёш мо ёрам фаҳмем, мо мустамликаи русо дигаро будем, Тоҷикистон давлати майда, бисёр одамо интерес дорад, идора мекунад, давид мекунад иёрам, иё давид мекунанд ки штоби иё гӯш кунад, лекин моям бояд ҳаминое ҳайку фаҳмем, иноям тоҷик аст, моям тоҷик аст, ҳама тоҷик ки ҳаст бояд идеяи солим омадан. ҳамдин идея солим бояд бошад. бале бародар анам як гап дам, як фикри хама бугум амиҷа. Мақсад агар ҳамин пасои саршинда бошад, мега враг майбо врага мои друг мегам. ҳамин ҳози ҳамира применит кине намешава, ҳамин мақсад чӣ назартон чи аст дар ҳамин бор? Чӣ масъалада? Примирени не, мақсад ҳамкорӣ. Ман баробар, ман тира мегӯям ки ман ягон кас ҷудо нестам, ман ҳама қати ҷураям, но ман ба бугуд ки например ина мисол одам рӯи кардан киштани намедонам ҳарчи ҳама фактҳои овардаги спецслужбои ҳама давлатҳо ман ба ина миҷидам ҳаст, лекин тоҷики худам ман душман надорам. Ман мегӯям ки диламиня как политика категирам, агар военной системаам ман хондаги специалисти военной системаам ҳастам, международный уровня системаи политический ишчагирам бародар. Например, если он считает меня врагом, я не считаю, например, ман ура ягон вақт душман ҳисоб намекунам, ман ҳама вақт конкурент ҳисоб мекунам. Касе ки муқобили ман мезанад ку душман ҳисоб намекунам, фаҳмидӣ? Конкурент ҳис мекунам. Барои анамуқа идеяс бояд солим бошад. Ихеле нест ки якта мухолифи идеяи нав кати пайдо шуд, як бачае ки басавод ҳаст дар ин мухолифота намедонам, идеяи солим дорад, вая майдонро пропускат намекунӣ. Не, пропускат кун. Вай ки рақобати солим бояд буд. Фаҳмидӣ бародар? Ҷанг кати не, киштан кати не, қатл кати не, туҳмат кати не, ягон чӣ кати не. Ҳама тоҷик, ҳамин як бурда нон тадам мерасад, мадам мерасад. фаҳмидӣ? Ина меҳози Али бошад, нами Али президент шавад, намедонам. Ё ина Муҳаммад Гушкадеса бошад, Муҳаммад президент шавад. Ё намедонам ина Исмоили Сомония, ина Апи Чарос, касе ки президент шавад, нами ина 5 кас, 6 кас. Ина мухолифат. Мухолифати солим, объективна, таҳлил кара, чиста идеяи солим хати майдони сиёсат да бояд омад. Вақте ки идеяи ғараз кати мебиёӣ, дигаро контрол мекунаду ту миёӣ, намедонам тоҷики худтам қатл мекунӣ миёӣ, бар зидди ту ӯ компромат кардистад. Ӯ компромат мекунад бар зидди ту, тура миёрад, мемонад, ту полни бо инами аҳвол ба мерасӣ. Мо бояд ҳамин этапҳо гузарем, этапи навда ворид шавем. ранге ки Узбекистон гузашт, ранге ки Қирғизистон гузашт, ранге ки Қазоқистон гузашт, ҳама гузашт.
моям бояд бигзарем. Фаҳмидем? Анами этапи навда. Тамом. Дига ҳичи инҷа ба нест. Ман ягон киса душман эътироф намекунам бародар Али. Ман ҳама қати ҷура ҳастам. Баъзеш мисол Эмомалӣ Раҳмонам айман калонтар намедонам ака бугум чиш бугум. Ака ман ура падар намегум. ё Муҳиддин Кабириам калонтар айман акаш мегум. Но ман устоз намегум ура, барои он ки ман шогирд ӯ нестам. барои ҳамин мисол бояд анами хеле Эмомалӣ Раҳмонам як ака мегум ё ба як бародар мегум ё инами Суробашам Суроб Зафарам мисол Суроб Зафар мегум ё брат мегум ё агар як сол калон бошад ака мегум. Ягон прав гап нест иҷа. Ё Ҳусейнам як курта пеш дарондагӣ ман акам ҳурмат мекунам ҳамара. Ман ягон кас ки чӣ надорам. Брат, лично ман у меня такой идеология. Фаҳмидиам брат? Гап зан мешанд. О, гап зан бародар. Ман гуфтаниам ки амин ман бубром зарияч ман 10% ҳози меем брат серам. Шуд гап Муҳаммад хайна Муҳаммад гап зана? Муҳаммад гап зан? ҳози ман гап деста будам. Ам гапора. Али гап задеста буди охиам? Ҳо. Ина ман ҷавоби туда ответ додам. Тамом. Тугри? Бале, саб кун. Ман ҳама хати розӣ. Ман ҳамара гӯш мекунам, дари ман ҳамада кушодагӣ. Тамом. Ман ягон кат ман душман тоҷик надорам. Фаҳмидӣ? Душмани ман бегонаҳое ки тоҷикои контрол дорад. Чӣ фаҳмидӣ Али? Фаҳмидӣ? чотки фаҳмидам. Гап зан мешанд. Тамом. Ҳа, гап зан. Мақсад передачи гурӯҳи 24 Сенашуров там Салмон там Ислоҳ фарқш не короче баъд чоплусо медорад амиқа худшуно ин ҳайсият ба худу ми қисарон вайрон мешад ки гуфти амин калазардо ки оружие не хватает да гирам паронам да амуно о шароити ватана медонем чӣ шудеста чӣ мондеста қадар оружие не хватает да ҳамон момент ҳамин капитатсия мекунам прямой эфир даромадан имконият нест ки дароям да ҳам бачае ки ҳамин кунбардорӣ мекунанд кунлесӣ мекунанд бовар кунед вообще ни совеста вообще нест короче барои ҳамин ҳам бачаҳо гуфтам ки кунбардорӣ бисёр накунанд кунлесӣ накунанд ман ҳамунҷа ҳамсинифҳо дорам ҷуро дорам ҳамон мақомот ба кор мекунанд ҳамин қавм норозианд ки хай кун ноилоҷӣ дига чӣ кор кунем мегӯяд ман лично медонам да як сол мешинем як сол да якбор минимум ми қавм недоволнянд маданият давлат ба кор мекунанд бо як чӣ гуфтаниам баъзе кисо мегӯянд кунлесӣ мекунанд дига мекунанд даже амин Федератсияи Россия даже президент Путин чӣ мекунад дар як сол як бор прямой эфир мекунад қатори одди халқ саволҷавоб мекунад ман амин ақлама шинохта кардам ки оли президенту сунандистад дига намедонам министриш ягон бор оли халқ кати оддӣ прямой саволҷавоб кардаги не да но ваё бояд ҳамин чиз ба гузарад уже тамом ё мехоҳад намехоҳад мегзаранд ва ё бояд уже стола холӣ кунанд даф шаванд то ҳамин рӯза ки накарданд усуниш ба намекунанд ва ё дар такой степени трусанд ҳамин гуфтаро шумо гузоред ки бояд ман хоҳам президент шуд хоҳам ӯ духтарак президент шуд хоҳад шумо шуд охир вақте ки одам як ҷавобгария ба гарданиш гирифт баро мард бошӣ чест баро халқ кати гап зан як бинем кати ман ақлама шинохта кардам ки ягон мақомдорои баланда надида кардам ки оли прямой қати халқ гап зада бошанд лично ман тайёрам звонок задам хоть каким способом агар шумо савол тед ман сухандонем лекин шумо ягон саволои ту идеяҳои солим дорӣ бародар камтар худата бо тақвият метӣ аз ҳисоби ҳамин чӣ мегӯем ку одамое ки ҳамун ҷониби ҳукумата мегирад чоплус мегӯем ҳар бо дига калимаҳои истифода мебарем барои ҳамун барои он ки ино мардуми суғдам бародар мардуми суғда аз сиёсат дур каранда фаҳмидем дур каранд
штоби мардуми суғд ҳамин атак основаи идеологияи сиёсата пайдоиши суғдиҳо сохтиноба дод, лекин дур кардан ҳамин калимаҳое ки инамин чи истифода бурди ки ман номша намегирам ҷишамели 133 ҳамна истифода набурда чотка дипломатически калимаҳо ҳай фаҳмиди фаҳмо ҳамун калима ки гап фаҳмиди далче анамихе тақвият додан дакор ман ягон кисае ку дашном накунин ҳаракат кунин дашном накунин барои он ки уоям тоҷик ҳастанд ту бояд бифаҳмида уо накунан агар ура қапидагиан ягон чиқати бародар фаҳмиди қапидагиан компромат карагиан муттаҳам карагиан ҳамун одама баъд вай мегирад чикор мекунад мебурод мегӯн ки карочи агар набуроӣ мо туро карочи дела мекунем маҳкам мекунем зиндон мекунем ягон чи мекунем ӯ мебурояд гап мезанад ҳамун идея ҳам хеле суҳбат мекунад барои ҳамун ё дашном метиҳад мардума қаҳраша мебиёрад барои ҳамун ҳаракат кун дипломатична дипломатия хати бояд фаҳмонд анамин этапда гузаштанаш дар кор бояд тоҷик бас аст зана сиё каран инамиҷода ҳозир муовини ман гуфт ки мисол ҳамун ман ҳамун муовинама даже бахшиш пурсидем агар касе тамошо кард ба акаи умедай ман бахшиш пурсидем ки ман намемонам номуси духтари тоҷика намерезонам мефаҳме агар не хиёҳо қатӣ буд барои он ки вай номуси тоҷик аст вай намедонам ман ба ҳеҷ чи намешавад ман чизе надорам дига тоҷикистонда ки чӣ кунама рости гап айбаҳамаги просто намехоҳам карочи да я нехачу ман мехостам ҳамин се ҷавоб диҳам акаи али акаи муҳаммад бурома акаи али ба се ҷавоб диҳам акаи али акаи муҳаммад бародарони амуд ҳамашон медонанд мефаҳманд сиёсата мефаҳманд солҳои дароз омӯхтагианд дидагианд таҷрибаи ҳаёт доранд бар муқобили муборизон чи устод муҳиддин кабирӣ чи ҳусейн ашуров чи муҳаммад иқболи садриддин соҳроб зафар ҳеҷ ки бар муқобили онҳо нестанд просто идеология марҳамат мо мехоҳем бурон устод муҳиддин кабирӣ солҳои дароз дар политика 30 сол бо нурӣ кор кардагӣ вай кардагӣ он таҷрибаи онҳое ки он касе ки таҷрибаи он кас доранд мо надорем марҳамат биён омӯзонанд гап зананд он чизе ки моҳо намефаҳмем намедонем мумкин онҳо чашми моҳо мекушанд ба мо мефаҳмонанд он чизе ки ваё намефаҳманд мо мефаҳмонем но бо ҳастии ягона дар сари ҳастие ки дунёе офаридааст ҳар як ману шуморо офаридааст ягона он аст ки ҳама чиза медонад мешунавад дидост бехости вай чиз намешавад барои ҳамин барои дар инҷа барои вазифа не президентӣ не марҳамат салмон мехоҳад мер города душанбе шавад пожалуйста он таҷрибае ки вай дорад он амалҳое ки вай иҷро мекунад агар халқ мардум гӯянд ки салмон лоиқи мер города душанбе пожалуйста марҳамат инҷа барои амуд вазифа дар кор нест барои амуд фақат тинҷии мардум аз даст надодани пора нашудани давлати тоҷикистон ягона ҳамин дига ҳеҷ чиз нест инҷа вазифа дар кор не барои амуд вазифае ки он дорад барои худаш мерасад марҳамат бурон суҳбат кунанд гап зананд устод кабирӣ марҳамат гап зананд мо он гӯш мекунем муҳаммад иқбол марҳамат соҳроб зафар марҳамат ҳусейн ашуров гап зананд он чизе ки касе ки он барои вазифа марҳамат гӯянд ки ман ҳамин вазифа мехоҳам марҳамат
халқ агар мардум хоҳанд ки ҳамон одам лоиқи ҳамон вазифа бошад, он одам лоиқи ҳамон вазифа мешавад. агар мардум хоҳанд ки мисол гӯем ки ҳамин апаи Чаро Саидова лоиқи раиси занони Тоҷикистон марҳамат, агар мардум гӯянд ки Бибинур раиси занони Тоҷикистон шавад ё дигар шавад, марҳамат, инҷа ҳеҷ шакки нест. ягон бародар Имомалӣ марчун бо гуфтаниям ин одамои бахиланд, бахил дар такои себена ненавист доранд ки айсоби ҳаминам пешравӣ намекунем. гуфти ҳамин якта чиз ба қоил шудан накорда али, ман тада нами ошкор мегӯям, ман ҳамин майдонба худам тоқа буромадагиам, медони тоқа буромадагиам. ман тамоми литсензияро дорам, тамоми қонунашам ҳай любой татбиқои ман роӣ мекунам. ин номашай шинос шав, мақсадош чи хе система қати кор мекунад, ҳамаш англиси немиси чанд забон қати литсензияшам ай аон. ҳамиди лекин ман ино просто ҳамон майдонба намехостанд ки Бадахшонӣ, Суғдӣ, Душанбегӣ, ҳамиди ҳам бародар ноҳияи тобеи марказ, ҳамин одамо омаданашон намехостанд. барои чӣ намехостанд? барои он ки ҳамон контроли худошон баистад, худошон ха хурдаистанд. но ин этап гузашт, майли 31 сол шуд, окей, каден накаден чизе шуд, но дунё этапи нав гузашт, брат Али. ҳамиди дунё нав гузашт. охир барои ҳамин уҳо ҷоҳошона холӣ кардан намехоҳам. ман мебахшед гапатонро гирифтам. заряди манам кам фаҳмон, просто се сухан гуфтаниам ки мақсад хватит, ҳамин до какой степени уже унижать, ниже плинтус уже шудагем, ҳамин то кая мехемешад мақсад. бас будаги сохияи мардум сал просто гуфти намедонам. ҳамин ҷоҳои даркорӣ ба просто мақсад ҳамин группи 24 Салмон, Ислоҳ плюс бо вай бародар як районский будан, номшон фаромӯш шуд. Як одами хеч Шавкат. Точно, земляк. Тарафдорӣ кунем камтар. Земляк аммо акаи Шавкатам намемонам ки бисёр баромад кунад. Намемонам меҷихам. Мегӯям леноботи. Охи фарқаш чӣ? мо сарте бурод гап занад. Зачем ту чӣ мекунӣ? Намедонам. ҳамара меҷиқан ҳамин хакм. Но ман наметонем, нами одамотон ними раҳда мебарад, баъд зих мешен хиттон. Накунем просто. Як сол, намедонам, як солда 10-15 одам сарф кара бошен. агентуротонда намедонам миллион пуло сарф кардем. инҷа чечено дохил шуд, олмониҳо намедонам чанд одамо куш буд. иҷада намедонам бисёр системаҳо ҳатто кор мекард ки одамо куш шуд. натонистем накунем ки ман шуморо гуфтагиам триллион метику мегиранад. аммо Эмомалӣ паёмаш да гуфта буд. Рустам меам, команди Рустам меам. ман мегӯям команди Рустама пушташ 24 истад, команди намедонам Озодаи пушташ дигар кас меистад. ман медонам, аммо Эмомалӣ худаш гуфт паёмашай. мада бро ман метавонам роӣ мекунам, паёмам ҷиша буридагиам роӣ кардагиам. мада мегӯд ки ҳаминҷа да мегӯд хеле намеёи пул хати мегӯд, ҳама пул та мегирад. ҳамин ман чӣ хе омадам беҳичӣ мегӯд, ҳамихе мебиёям меистад мегӯд. тамом накунен, ман намехоҳам ягон каста, ман ҳичи ягон каста бадӣ намехоҳем. ҳама чӣ хел хурд, чӣ хел коркарос кор мекунад, бадӣ кушокушӣ накунен. барои вазифа наход тоҷика бикушад. ай баи тамом як вот этого хочу. ман барои ман гуфтагиам ҳатто проекти мода гуфтагием ки мо барои ин майдон ба вазифа набуромадум. ман ҳамун очаи ҳамун гулбидин буд ку, очаи гулбидин ҳамуна ман намхе шиштагӣ будум, намхе ютуб намхе топ додеста будум. яке афтит ҳамун нола кашидеста буд. ҳамун агар не ман миллион кори дига дорам. нола кашидеста буд. ҳамун чизе кард, водор кард ки ман доромадум ҳамун майдон нашидам. а так ман мубориза мебурдам, худам подпольно будам. ҳамун
گفتم که پارتیزانسکی میبود اتاق نمیبرامدم وقتی که بدور آمدم و گفتم که آشکار کوچ خیلی میکنم وقتی که ایورا با ما پروفسیونالیم خود ما کار کردگیم همه نپراولی نمیدونیم وقتی که مخالف با کار امام علی رحمان میکنن نمیدونم رنگی ما بایم آدمش روی میکنند تو گپ میزنی گپای خوبت کور میکنند و گپی حقارت میموند فهمیدی وای نمیاب بوده یک از خونه ده میبیاد تو مثال نماینده تا روی کنی علی پیش دوری همون چی ده امپراتور ده همخیل بود که شاهات تو شاهی نپریمیر فورس بودی من شاهی ریم باشم اگر تو پیش من همون اسب که می اومد که خط می آورد خطی تره همون اگر من خوشرو قبول کنم برا خوشرو چوی خواهی نمین تانیز جیوتا هرچی تشکیلی کنم خوشرو خور آورد و با خطت جوابش نویسیم با اوداتیم گرون رواد نسترین تو علی شوه اگر فورسا باشه خوب میشود وقتی که من توی فهمیدنی خواهم کرد چیکار میکنم میدونی همون اسبت دوانده بیادگر همون خط کشاند من خط کشاند تا گوشنه ایکم قبول میکردم خطا میگرفتم میفتم برای کوچه ده خورم کوچه ده خورم میرفت و درست با خطا مینویسیم دستش میدودم و او رفته تا میگفت که مرا کوچه ده ماند و کراچی کراچی هورمان نکردم ده فهمیدی نمایندی تو فهمیدی هورمان نکردم من همه خیلی بازیشون کردم من ریال نبازی کردم نو همون زاپیس رفت نو مجدد کردم که کی ده میرد همون زاپیس فهمیدی مجدد کردم من игрок нас одновременно من سخت политология خوندگی من کتابای خوندگی اینو نخوندم نو من نمونه فهمیدم نو من خیلی هوشیاریشون و برای هوشیاریشون کردن شاید برای نمیدونم کامپرومات کردن چی کار میکنی بکن نو یک تا چیز هست که همش اعتراف میکنم هورمان میکنم غیر همه چیزی که کار باشد که هورمان میکنم даже عریضه ها نویستگی نو من چی نمیکنم عریضان می نویسم که اینو دست جمعونه با جمع شده مثال نمیجد طبیعی ای بدخشان باشی ای نمیدونم سول باشی مسنی باشی اپوزیسیونر شدی همین میدان کشودی با می نویسم دست جمعونه اوجه زکاز گرفته من همه را من چشم شدگیم فرق دارم براد اینم تگی اینم جد ایستادگی کسی بگید من نشون میتون آدم همش دیدگی این چیزا را من بعدیشون ندارم نکی شاید همین چیزها را باید عدیل دور کرد من شاید فرزند پلیتیک نباشم دیگه سمیه به کلان شدگی من همه خیلی ایدئولوژی دارم اینو شاید دیگه خیلی ایدئولوژی دارد نو اینو باید همون ایدئولوژی من بگذارد ایدئولوژی مردم کی شده تو راست سیاست دا گذاشتی سیاستی دنیای حاضره را باید تحلیل کنی برای که مردم قطعی چخیل است و همون میدان به تو اوجه پا مانی دیگه اون وقتی که 80 تا اخرانه که گشتن 50 تا کلونه که گشتن خوا کرده خودتا مونده نمیدونم اخوانه نبرونه بگه اینجا برام میکشد اونجا برام میکشد گفتن هیچ گپو چی فهمیدی جونت در دستی هستی تا اگر نارود если тебя выбирает народ тебя не убивает و من این چیز میدونم اگر مردم если тебя выбирает, он тебя не убивает. Все. Вот этого я знаю. Например, инами мусульман, инами каудамой рой микнан чаморо покушен, чам кори киран, не получается. Почему? Потому что как бы не был народ внутри, инами дрынышда. Дрынышда анхе чизе дорат ки анамун талкат мекнан. Анамун инсон ба правильно вай талкат мекнан. Анамун вуҷуд та гӯш кун мегӯм ку инсона бин همه گوش کن همه دستگیری کن همه توجیک است دشنام نکنین یک دیگره پروستا وجود تا گوش کن وجودت میگو تو دا همون دل تای کن مرا گوش نکن دا جنم من خیلی گپ زدم مرا دا گوش نکن پروستا تو تحلیل کن وجود تا گوش کن انامون وقت با اول خود تشناختن دا کرده انامون چیز ترا پدودید نمیکنه وجود ترا پدودید نمیکنه دیگه همش ایرونده برادرات سوز اینجا سلامتان خوبه همه قمر شیشتم دست زدم نه وقتان براسته کمتر خودم با آمدنم در کار بود برای همون خیلی خودم با آمدنم رحمت خیلی دستگیری کردیتون من مردم به یک چی گفتنیم مردم ایکو برای یک کس همه برای همه ایکو یک کس شود همین پیت ایکو پیروزی می شود مردم
جدا اندازه باشد. اینش گروه 24 منم این نمیشود. همش یک تا شدن در کار که به تاجیکستان یک تا شدن در کار. یک تا باشد ایکو یگان کس اینا رو جدا کردن نمیتونه، سلامت کرده درجه نمیتونه، شکست نمیتونه. من اینم میگه به همه میگم، اینم 126 کس تماشا دارن. من به تلفن میکنم میگه که من برزیدی کبیری هم خیلی زاپیس دارم، ویدیو دارم رویت کنم. من نمیمونم. بله من شنیده بودم. نمیمونم. اینا من شنیده بودم. میگه که برزیدی مثال فلانچی فلان زاپیس دارم، برزیدی امامعلی فلان زاپیس دارم، برزیدی رستم فلان زاپیس دارم. من نمیمونم. برزیدی زنش دخترش نمیدونم، هر کسی که هست یا برزیدی نمیدونم گروه 24 دارم. من نمیکنم. یا من میگم که معاونت یا یکی از معاونت یا یک تا معاونت اینا هر گروه 24 بچه‌هاش که گپ میزنند، حزب نهضت بچه‌هاش که گپ میزنند، من هیچی نمیگم. پوست گپ زنند و حق دارد گپ زنند. این میدانی من میدانی آزاد، همه تاجیک است اینجا یگان کس نیست. برای چی؟ برای اینترس شخصی، منفیت شخصی جدا کردن تاجیک نه. باید تاجیک جدا نکنن. برای اینترس شخصی، منفعت شخصی تاجیک جدا نکن. من همه به اجازه دادم. من لوبای چه میدونم زاپیساش میورن اپریدیلون ایجاد مثال مووین دیگه حرکتی ما بودگی آدمای هم میدارد بعضی ایجاد مثال گپ میزنند هر چی میگود. نه، من همه تاجیک حساب میکنم، همه اعتراف میکنم، حرمت میکنم. لیکن او مقصده که قدرت همون власть آمدن داشته باشن، да, у политический движений должен быть цель, да, чтобы прийти во власть. Но власти прийти, конкуренция должен быть, конкуренция бояд правдоподобна бошад, конкуренция бояд рақобати солим бошад, беҷанг бошад, бетаҳқир бошад, جدا اندازه نباشد. باید دیگه تاجیک اینجا به تلفن دستش به دوتا حقارت نویسکتن باید نباشد. من نمیدونم، من زاپسی نمیدونم، امامعلی هم زاپسی کارهای خوبش رو بینم گه لایک میمونم غور کنیم. محیدین کبیری هم بینم لایک میمونم. بعد نمیدونم کیا محمد اقبال هم بینم لایک میمونم، 24 هم بینم لایک میمونم. بعد چی؟ تیک توک دیگه جدا میشینم لایک میمونم. خودشون میدونن که من همش میبینم یا فیسبوک. من правду я man правдой хайку tasdiq میکنم. там где ложь смешана с правдой и همون دروغه که современный دنیای حاضره به جوابگو نیوای. همون پلیتیک باید دروغش دنیای حاضره به جوابگو باشد. همون دروغی راست به алдараш карагиш دنیای حاضره و زمان حاضره با موافق باشد. نو زمان حاضره حق میخونیم. کسی حق میدان اینا میدان و برود گپ زند ما دستگیری میکنیم. چیزی که ما نمیدونیم ما یوشتر گوش میکنیم. لوبای که من گوش میکنم، اعتراف میکنم. например من که نمیدونم کمانده محیدین کبیری به هست همون وقتی من گپ میزنم خودم هم صحبت میکنم، یا نمیدونم بعضی بچهای 24 دقیقه تلفن میکنن زنگ میزنن صحبتش میکنم. من چی او را جدا کنم یا بگم که ته راهبر خیلی نه. کسی خطا کرد، خطا انجام ما خطای هیکو، لیکن بازی کرده با بازی میکنیم کو وقتی که اینا بازی میکنن ما زاپیسونو میکشون. اینم 122 کس باشین اگر وقتی که اینم عملیاتای گذراندن اهمیت داده باشن همه زاپیسای ما کشودگی بود. برای اینکه ما فهمیدیم که چی گپ رفته است. ما тревога میتیم определённый آدم همه پاکستان پول тревога نمیخیزن. اما اساسا برای اینکه военный блок داریم ما، غیر سیاست غیر политический майдан военный блок داریم. военный блок من ما یگان کار نمیکنیم، برای همون آگاه میکنیم، برای همین همه حرمت میکنیم. اپای چروز اگر گپتون باشد اینا گپ زنیم، شما هم اینمی 3 ساعت میکنیم جنبست میکنیم. گفتن گفتم ایکو مردم یک تا شود، جدا اندازه نشود. همه گروه جاهای هم ایکو یک تا شود، همش تاجیکه. یک دیگرشون گوششون نخورد برای دوستان پول گفتن، یک دیگرشون گوششون نخورد. مردم ایکو جرت و نبیارن. مرا آور جرت و کدن نتونست.
якта бугу ки freedom mention Tajikistan. Freedom mention Tajikistan. Қандо тазан гап нест. Саб мо ҳатман мақсад мерасем барои ин ки мо ҳақ. Фаҳмиди? Ҳақ ҳама вақт ман шумода мегӯям, ман уверен мегӯям ки мо мақсад мерасем. Не ки бари мо бояд шумо нам боше. Ҳамин касе мухолифу ҳукма ҳама мада дар кор, лиш намада дар кор ҳама. Ман ягон каса бадӣ надорам. Ҳамаи шумо мада дар кор. Бари мода боше. Тамом. Майли апай чарост. Майли. Исмоили Сомонӣ, охир сухан ба шумо чӣ мегӯед? охир сухан чӣ мегӯям? Тамоми бародарони мубориз, он ҳама муборизон мо шумо ҳурмат мекунем, эътироф мекунем, мо тайёрем. Тамоми Аҳмад устод Кабирӣ бо ҳамин калимаҳои устоз пешвоямонтон. Кабирӣ Муҳиддин Кабирӣ, муҳтарам Муҳиддин Кабирӣ. Намедонам ҳер мегӯяд ё ҳер мегӯяд. Ё калимаи пешво хай Эмомалӣ Раҳмон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муҳиддин Кабирӣ роҳбари намедонам Паймони Миллӣ, намедонам Сӯҳроб Зафар роҳбари гурӯҳи 24. Вот так надо обращаться. Хеле неки ин калимаҳо политика ва ҳамин калимаҳо нависта нашудааст. Не, ман барои он устод гуфтам ки устод мегӯям, ман барои ҳамин устод гуфтам. Не, акун ин шахс ман бояд Муҳиддин Кабириам ман калонсол ҳастем, шумо аз ман хафа нашавед, лекин чи Эмомалӣ Раҳмонам бояд хафа нашавад, ҳар касе ки калон ҳаст аз ман хафа нашавад. Но политика, сиёсати имрӯзаи тамоми давлатҳои дунё ҳамин калимаҳои иҷозат наметиҳад. Як каса пешво, роҳбар, намедонам, роҳбари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ё муовини ҳаракати гурӯҳи 24 ё роҳбари ҳаракати Паймони Миллӣ. Но ҳамчун калон буданаш шумо гуфта мо маданияти тоҷикӣ дорем, шумо гуфта гап занем. Калонтар инсона ё Муҳиддин Кабирӣ ки шумо гӯем, ё намедонам Сӯҳроб агар айман калон бошад ман шумош мегӯям, ман ягон гап нест, ягон проблема нест. Ё намедонам Салмон агар айман калон бошад шумош мегӯям, ягон проблема нест. Ё намедонам Рустам айман калонам бошад шумо мегӯям, ё Эмомалӣ ама ин чиз як маданияти тоҷикӣ аст. Маданияти сиёсати тоҷикӣ, гузаштан ба маданияти хуби сиёсати тоҷикӣ аст. Хеле нест ки дигар ҳамин тағаю амаку намедонам ин чизоя уже яктараф мондан дар кор. Як анамун шумо мехоҳем намехоҳем мегзарем. ман чи асосан сиёсатмадорро ба мегӯям ки касе ки майдони сиёсат баҳай шумо мехоҳем намехоҳем мегзарем, намегзарем мегзаронам. Но ман ҳамчун тоҷик шумода тоҷикикати мефаҳмонам ки хуб шавад, ҳамаро ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. гуҷода нисбати касе гапи баланд задам, сахте гуфтам, бахшиш мепурсам аз тоҷикое ки ҳаст, кормандое ки ҳамун намедонам хеле группировкаҳои тайёр мекунену Рустама мегӯям ки пули беҳуда ягон агентура данате. Хадат биро ман хати суҳбат мекунем, любое хати, намедонам Эмомалӣ Раҳмон хатиам, ё намедонам Муҳиддин Кабирӣ хатиам. Касе ки мада барои як тоҷики дигаре сиё кардан, чи самти Эмомалӣ Раҳмона сиё каранда, намедонам записҳои шахсӣ доранд ку ҳаётӣ, ҳамуна сиё каранда, чи намедонам Маҳмад Иқбола, чи намедонам гурӯҳи 24 аъзоҳоша, чи намедонам Муҳиддин Кабирӣ, мо намекунем. Барои он ки мода интереси Тоҷикистон ҳар як тоҷик назар ба любой чи баландтар меистад. қатъи назар бояд ҳар як инсон бояд ҳамихел бошад. Зинда бошем, саломат бошем, ҳаматонро ҳурмат мекунем. Ина охирда шумода сухан метем ки шумо калонтар ина ҷамъбаст кунем. саломат бошед, омади кор. мо мунтазири оянда барномаҳои шумо. ҳатман. саломат бошед. раҳмат.
то боздид бародаро, то ин дафъа барнома ҳаракат мекунем, ҳар ҳафта яктаи барнома кунем. оид сухани озод, ҳамаи сам бурод, ҳамаи тарафҳо бурод, таҳқир накунем. ин тарафам тоҷико, он тарафам тоҷико, ҳама тоҷик аст. таҳқир накунен, шахсият ба нарасен, зану фарзанд ба нарасен. мо бисёр запис дорем, гуфтам ко ин амирӯз муовинам дажманагу ман намондум, намемонем. мо барои он ки намекунем, мо шахсият ба намерасем. ҳар як кас шахсияташ, политика ин майдони сиёсат аст, майдони баҳс аст, майдони гуфтугӯ аст, майдони якдигар фаҳмӣ аст, майдоне ки ҳамара правилно анализ кара, таҳлил кара баромадан аст. хеле нест ки якдигарро таҳқир кунем. ҳама тараф бурод, чӣ ҷониби ҳукумат, чӣ ҷониби мухолиф, мо дарому кушодагӣ, мо ягон кас ки ман гуфтам, ягон кас ки ман против нестам, ҳамаро эътироф мекунам, ҳурмат мекунам. майдони мо майдони мардумӣ аст. мардум мехоҳад дар сиёсат иштирок кунад. саломат бошен, зинда бошен бародарон.